Ioe siva ta'amilo o siva ta'amilo. Me noi fa'a lelei loutino. Masiaki lelei loutino. Si foka mātako fie o le susunga ia sive vai ngā wahalesi. Tamaiti o le si ua moa, ma le lau lelei o a moa, ma le pesele na awoi e siva ta'amilo. Fai ma fa'a me noi loutino. Ioe, ma so ia lo wau tilo. Tai bara watile ua se furu bara dio minuto au chaidele tu lai fale tu tua. Fai pea fa wau ia ale Blue Wave TV per pokala bara tu ia ele vanga la fiafi. Ia mana tu fo ie si tau shake lo chicken. Ngang war kamaro upolua wa kekero moa wa shake lo chicken. Ya nga fo ilele va tu fa lu e ngofo to titi le mafaina ve esele le alunga maoe ave esele ia afu ai te tau ona matua lu mai lutino fa minoi lutino awa e ke fiu e keru le gym e va veanga lusi ka mare o sumpa kus lu ko vai alu luma alu au kafa alu le si au kafa awa jasi le vaenga o fa mawina e tangata popoto mo fo mai e va vele mo mai taita ole mo le to ole nga o tino ole tangata ai tele na nga olo na tino e tele ai le tau mai taita pi tau pa fu iti e o le lango i ruma to ita yam para vale ma fu mai o nga o tino e luala me e fala nga ina tino tangata nga o marsuka eso mari me foi la lea ila ua tapu matu fale tati fiwara tapu e pio ale tina le ainga ma pio e nga solo i kongo pusais bio me sumadi a men e matua i tapu te tono la pusaisa e men yo Coca-Cola Sprite Fanta men le tonto e fein o tato ye nau ya alanga ye foi la istanga tamola tonga se ngase ale ka mare so le pi e ke vai ko prefero ro er ka ko ri fa mo ya o tua patatua umor vaenga le o le matua fa shake your body lu tino tu ilunga nofo ila no ponga i fafo o mea umaya a e faia e te mo le fia e te le fa iva au sa wange ke kofu me kongo le studio au tu tilo mai au tamai potusa so le makwa mo he hari matua mo ala uri ele ya ko se ka i ko se fudu ala uri ele ela ki ale wo vai tunga le wa ele afale aso a mo o vai tu mata o fa pe ele o se moela o fa pe o le nga o le tino por su kala o fa ko wa lu ha menge e manku mai ele o se moe nga o la moe le li le po se moe suka o meta ure le moe a maua o ele mele o le fatau nga e social media ta sila le vaenga maria ya fe ko la kana le ama ka ko ta tupo kala te lo matu fale wa ikaro wa finge ai pe vai mai ngai ai e o lungo a fere me ai me fora o telefone ele mo kure kakangi o te o fofo inei wo mapa anga ma nei sponsors ma nei tangata e ki nganga i ro kai mi wa family time e te tangi te vai la matua i tango le ro finga ve ese ma telefone ave ese ma ya ru penga ngape e faila e tu le fale ka e fa ka ofisi o fa nga usi ma fa na ma faila o tap e o fra ki nga la en kwa fia marking or ai for my no more phone when we have our family time ai man ko la o gere o fa pe o ke alu o re ka kangi so e lo la va ngale tele na vidi atu e o tali ma ya la uti ai va tu fo ila fa me ai ma to fale
ia wa halu ki o si foi kanga ka ki ngango fa ku ia le te fra umele fa me ai fo alo lo mi oi ka lo fa ia wa halu ma ngai po kala ai len o kango fa tata me fui dit sei fa pia oi ia sorry so ko video ka ia o piso video ngai fa me ai sorry e aki di nga si karango hari o le winga la wala no fa ia tu la ngole ngo usa fa me tu no va mai i tau tu mo mo ia le wodi Oscar ma misa tasi ala lau vai le moia Oscar mauna fōlinga e leo se ngā o e leo se suka mone mo lea o inga mea lea o le video call ai o inga merkaria kamala lea e te lo no fia e meo lau mata vai lai le lau waria e le lau waria le la lau kango ke karango fa takta lo lai le lau karango fa takta e lo e sia uvaenga lea e te lo ngo fia mo le mafiti o lau mata o le tangata e iei turanga le o nga ortino male e te longo fia i fōlinga o na mata e oi e kofu mai la i kokongu e tau le mawhiti e tau le momoe e pi e eva o le kamana ngā pi e eva Facebook o inga i lunga o le social media i oi o le lau ke vai ku ngai fa pena la fōringa o se o tadia Oscar la la pi kau e le mafiti e le eva longo winga la o le suka la seki o le ngao la seki o le kupe oki se kupe o le mea la da o le social media kamala ngare oki o misa la se uso ya misa e se vai la fenga o kule mo misa e le yan ko si la fia wala ngo e fai mo ya producer e fai mo ya producer ringi ke le karango ngi wor mang ya fa malama ai o misala e se foi la fengo la nga e va ela nga vai o le suka la seki o le ngao feololo ai ele eva ele mafiki ai piesi senga o matau misa piesi senga esi senga ele la vava mafua mai o le melea o le ala kamikiki el pepe fafangu e fafinge misa le kamana kanki kama ide mo ya fafi jadi le kama so ai vai lan mo tanga tafu ile mo ala mo tina taulanga lan tamar po pisiala se failele le ke no fa kwa mo failele la wa tu sa o lo te fa matala talaina falling va aya o la nga observation ila observadi me ko ya kamaya ale ala te ma aru por kala me mo ma fo por ase fo walanga e te tauna yaisea se fo e te tauna iei se kiwar mea po se solu ia e fi ai ala oi ia se ku ia la le kau fia mo moia producer ai o la le te fia mo mai o le atonu le tulanga le lo fia mo o le ngao e toka pa ngao le mo le ai mea ai fa le io le parengi emperka wala sa ele kora pauna ele tapo a chupo kora pauna ka mga e fa fonga fale ngo mai sa wo pedi so ngai orenga ayala le tamale osuka ai si fakura la ukara musu mangwele isa ukot fara se isa ula kot fara no tango foi le fa ilo tia auto e kasia o kilo o lo to nga pula pola mele tu se ula kot fara o vede fa ilo tia auto le yo se elia se nga foi le fa wingar le yo le vai a misa o le meta o le vai taulanga fai ngonga nga taulanga ino ele se vai poronga se yana o se vai poronga o le sa ro kora kama ai o le me o le loto fa matua mo e po there you go o le upunga ne ko su ia mo le me o le moe ala mo le
e mala malele ya o ko ia sapina e mala malele ya o to le mele o te fai tuai le tuai nga wa foi la o ngo vai sia uso ya misangi e pula mai ya vai la kema le o tango fa tu so te sau nei o matai Oscar le le el kariera oria maka Oscar ya nga popula lana e eva au ingar po FaceTime Facebook face o uma ko inga face o mengang fa face 1 face 2 face o misa ko le Oscar ya sa ngana o misa kama foi le le use ole computer di dum ai pi seki fa pengi le pula la nga ling usa vadi mai yo mau ya kama fa pia me ala le lo mai le fionga de li puli e le o si la fia le fionga il fu mono tu ai nga pula yo pula le o fenga ruenga ai si la recadi sori al safa era caro mi sa sori bu safa e puro Caro, vai kur kelma caro vai facinho kur kelma yo. Ya. Ya lena ne lai isi lai se kia kama ya o ko foi la ko fikanga fua ya arvisilila o el china au kilo loi foring or kama au kilo e ke mawale le ya menga yang pu iyo awai aka ke yer ko mo fa le ya le atalo fatu so ya fa fusu anga limito le fo ya la mafuta mai ya me se fo la uso ya le fionga fo ya to le fo lo mato mafuta nei ya me se fo yo la uso fo ya la to fo se le manusa mo se uso ya pina ti William kasira le kangaka e mana mar pula le pula misa more ala irunga kaulanga kamajinya chori le kamera kan ya vai der kaka irunga nga kaka irunga mo maulea fangsusu Kusa o kama voia e momoe ai ku fangususu ore taipa elenga kama o ile pie fa pie vai fa lau karukano vo ile au ka ya ai momoe ala ya vai la nga o nga kau mingo ya o kau kangi pepe e kau le fa yer finge e eu ku lima ai nga nga kaka ya ka mai duma mau ataro fatu so Pinati Williams e pe fui mono fionga fo nga ftasi ia mari to telo tatou dungo tatou burgan io ngai me ko ke kari e unsa ka pinga mai foi nga o melo lolo io makako foi nga issues ya ai si eva tu foi sina vai ngai foi sina ata fo sio na manolo ni sa alo lava Fortino Josefa mauto umeru tatou programe Amelia Famoana John Yandos ya o to wane o tatou fans lava nei ya o iso tatou fans nei te loe matua mo e fai o to mo ngai tono tatou te ya ai anga se pasipo se train le ka ko por kala mi fa ke kai ele ko ye se kanga ka sa fa se ngofua o tau faita o tofu mo nga o tatou tono tatou te ya mahataro fatu ya atapana saut pana mai la oile o langa le wa makanga ile sa me sei oka na fa sala la uro au oka ataro fatu se atapana me se fo ia o siana tautonga tasile tangata e se ro fia le faingolo no langa ki ka ko karkarango ia ka ko fans mo le time ke ka ko issues ai so wa fe ku ia ya o ko re ko keva mai tasile tangata e se lo fia le faingolo no langa la sunga le tautai ora ko kaila io ora fisherman le ka malo le fa penga so au tangola avengi falanginga fa le nga ngora ka ma pekeru afo penga le fa vo pekeru
Ola utamala sau o atapana sau ti o petelu le tu so petelu pe ka vai kai mi u kai ama ati lo la petelu tu spa ele ia no avelo na to lu o sam ar janga terne ele ma faina lu na o ia alu ma avelo to lu o ito te lo ai ma tu ale fa tu Maguane se va go ngai kasi o re finge ave se va ye o ele alu e feko ai mai e alu fe ngai mai o re fa o nga kai fali ele ma venga ku kasia e o atalo fa tu so atapana atalo fa tu foi ia je uso ya misita mati talo fai ia male fretua ia Tomasina male fanau ina Portland ke po fo imele le vanga siva asia wa nga le se usole na oi Roma e ama le na halu e fainga malanga matautia ya amu ia fo ingi unu ngali i fa pea o le sili ku kasimo o le fia fere o le ale tu langa o le lua va malo to lua o si fini o finger va ko sidi o se tina e te no na o te lua o malo to lua so se mea pe o sitina ua pipi I lo noto ua pipi kai pe pipi I o mo paua pipi I o paua nga I papa o le atu langa le oi o le to inga tina e pipi I lo noto I lo to o le winga le tala foi lele pe pese se uso ya vania wherever you are wherever you go I go o le ale tūlanga, o le si vaenga, vai ala watuana le si whati tainga, wa ta pana la sautia. E maua tu ai ngā mea lea e lema whai. A taro whai se o soia natu. E uma usau ia o rua malose, e uma usau ia o rua whakarikari mai au ki rua waweo ese. E uma usau ia o rua. O langa ia le uwhetua, se uso ia ta pana lea. E ke vai, e o ilo mai lo ufale. Ai koe kiki mako next door. E saua ia masifa fingi. Mo ia vele fine no na loto e ai tau fui po vai mo tau fui vine o le fisili la le ofetu ai ila le sitanga ta o te vai ala va uia e pei e loto si ona to lua ai lua ia e no for fine fale o se uso ya fata ta mati o fata ta mati I sini Australia e mawana le mena ma le tau sia taisisi e o le fiaru fangi o ngi ungari ai au vai le mai e sau ia fata ia ni usila ia ene no fa ia sisi o fale I singi o ke vai fera fa pepe am ia foi lala o ia la ua io e fia fata ia ru atia o ia ai fa muri atu ia le tusi o le case le ia o le case le ia na tu malose na ia uso ia mo nguti alose ma manatu le lei it's a very complicated case. It's a very complicated situation la wadi. Tu so la wadi. E au tango to fa upu sia fa matalanga le wadi yo la te to lua. E le o le pipi la le pa ua le papa. E le o le pipi le maso le amu. O le pipi le fe. O le pipi ia le fi e pipi e alu so se mea o le pipi ia na le pipi ia le o di ia e na yo lante tonu o le mita o le pipi ia ave le fi o nga fa mangeso e nga o fa yako le nga o te mala me fa ke vai se uso ya natu o lo wori o manatu le o mau o sila never ever ko ke vai le wori if you go wrong ya le nga o ke inside out up and down west and west and east e makua I o mala male le ya kamai o le pipi ila le pipi ia natu malose yo la te torua io ua oni ave lava oni fi o inga fa mangeso e kama ia ua la kikuru
o inga whaamangeso e ka mai au o la teito o rua. Ma whaamaniti fo ilele. Mili a ki vai e kavi o vi o kavi o vi o kavi o vi o. O le mafuanga ina ia matala I mea ye o iai. Mafua. O le ngala, le se ngala nga, o le different la nga. O isi e pipi I pei o le maso I le amu, pei o le paua le papa, a o kamaia. O le fe. O le pipi I le fe. E o mai runga o le onge o le sami. E aru. Oi, my good boy. Ya, malo mo fa jalofa o fa atale na mo tatou. E o angusara e ngufu ki e yare o ko a e au vali. La e taule a. Fa mi fa sinka ku kari fa jalofa tu mo folo fa tu ya o to uma lava. O to uma o lo o to mau mai le nei por kalame under the sound of my voice. Ya fa jalofa le na mo to. Wa pa ola o fai koa. Wa fio mai. Pe sau fa ai tu le po. Ene sunga ya Godfather. Te tuwor maralonga. Mangwala ukara leng fau kia uko. Se ka ko siaki ala Godfather pe ako I ko huma. Te tuwor maralonga. Avoi mai. Let's welcome Leah Taua. Ya, ilunga le tatou proklami. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātau o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address.
When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jaimero Watire Joy Lua se furu minuto ntaro le tula lima tau tau fa wa ale Blue Wave TV man po club tau tau ya ele vanga fo o le afi ya se si akila makar ka ko kama e fa firo ai sunga Godfather ya ko si aki hoi mako oskamo le fi fa ilo jo le wa joy sa fa ile no fo mumu ya ilungo tau po kalame o to sui mai langa mana ya tele mai si wa takele wa kaule luar kamaro pela akaunga leanga ya fataru fatu la sugare atau la suga asiata ya fa pe foi maro ka ko fisa ba ko kumani aso ya si da mai mo sa mo yo kulanga kele mo kulanga pa ia yo mar ya fa ka fa ko nga fi mo nga fa ka ngai kuas no faila utala no tofu mai tono vai matale wodi em to fi mo moya wa vai ya ai no tangola ta ule tunu le ese o to inga fia mo no vai ai e me ta ur fia mo vai wa tele nga ortino e me ta ur fia mo vai wa tele sukartino ai le mawala la vai no o tofu mai o vai falling o oska o vai tunga ile o se vai nga o por suka ai o vai au inga suso mi ai o le sila vai le no umbo mai a misa ele o se vai social media o le vai taulanga tamaiti ao ala foi ngale ala moe le ala sa fai ia se subela ka fana no tatu vai foi le mate tu po le alto inga po le stoinga vai inga ale la tu vetunga ele ila o le ke maro se ke vai ele o mo miara yo hoi e me ka o makakas makarua makako makafa bagal makafa vai makafa yo foi makako foi makawa o kama foi ia o kama foi ia e kinga nga vai e te ropo o onle mai ka Godfather ai o kama foi e kinga nga vai ia ai e vai me ala tu mara ros e le te vai ala o le etoa ta mai o le ma fo ile o le ever ready e ma losi te mi mo ma o puse i bola ia mo go ever ready nga le ai le ever ready ya o le energy ala vai la yo maka ia si o mai nga na o ke fa le ko maka le kasera vai o ke maka pepe yeah, come again. Ava palang ino niya. Baby eyes. Little baby you. Ale eyes baby. Tin. Maka mo po bisa sa ka ko po ka ko kusa o maka ka mali. Misa wala mangi e ko mai sia ka fani ko ngo se urupo ai wata tara no ai langa e sau ai wata luana luangia mene urupo wa le urupo foi le fa marosi e konga ora urupo vai maga yo mo urupo asa vai me ko ka penganga me mo ka sa so urupo fa mo ko vai si sa un ala mai urupo sale sa wari sale ana makwa wa vai la ia io e la masi urupo foi le ne wala vai ka ya na ma na ya wa e sa ola ba ko e urupo le urupo le la le ke so e mo a fe kai mo baka ngai pa war me e se ma ko urupo la e ke nga ka mala mo ko per nga nga ai nga we di si
ia me dia so ma sai le west one mele wa yai wa tatau no fisiri po fe kongu le sai pesa west east north south o ngai sa ngo for le fale ka penga le fale ia salu le koka amo ma ko ia vele le vao o le fisiri o te tau fai atua o isi tangata te fie te tau muri i roto o lua po o si tangata e te aver whaatua tuanga ma wene suits. Nanga ngonga whaila o kala i oi. O ke mga vea whakokua ngai wai, o ke mga fo i whakokua inga. Ia wangi sa. E se mwere whengor whango, ia korwha. E mga whakokua inga, ia mai whalonga i whakokua ngai. Ia tu mai a oire me te whero. Ia ka kia le o pole lai. Lea se la tamai o se lua, se lua taranoanga i lea mata upu, shall we go together or no, I trust you to go. Asu mo muang makarunga mafkawira so hanga whai mo. Ka kia i rod whaawai. Ai peila e whoringa mai e tau tu ua oe pe ale tu munisi. Ai pi anko ke pe paua o se a le o so nge o pa marsia o lo vai foi a bior ka ko pos pe nga fa pe ia mo ka ka ke panga le ole o bota tele no foi le sunga de pule o le tasir le tanga ta aduana o yeto na e tau ngalo foi luna todo o le fa ko inga tu sai e ele temi atalefa mana tuai e se ko do so fanga e o ka bi ka ngalo ya yo no le upuna le tutte fa nga ina o fatutu ina yo o le ka lue pongo wa o le o le fionga le pule wa ma sanni le mele o le tu ur fale wa fo ilanga e malanga le faletua mantua o le taimi le nei o no tu langa inga ru nga le faletua o le fionga le pule ya lai Spain somewhere Brazil, she's in Brazil. Le fatuo le ngaluenga sometimes le amatango le tu sangal kere ko kamisa even what to around the Pacifica. Ono tu langa wa she's in engineering for ngale PhD. O ya te ulai ya se kamisa kero la we mo wala la mo mai mo marka pule. Ama yesi kaimi e create wa ko las ko o mama fuko ai so officially yo ngala ngonga fia ye kele pe mananga le ma o ngere so ga so kukusa le ma mio so ya kusa le fi mu e ale tu langa le mu mo lililo mo e mio lililo kausi bala papitia kira ya de la usanga ka u ngalo ho fa de ko ia lo matia ma de fia ya o dua la matia ya lo fa ya ma lo la vale no sai ma lo fa toto ya ile de foi vanga o le fiafi ya fai sin tato ata wata si le vai ngai uma e ai wai sau i lunga le toto mo lunga e ke de masangi ru koko morunga ora mele ai e ke manga o e kului ale o la stress stress i me ro kupu tu langa ole va vai tu isa mo le tu langa ole wa fatali se fina ngalo o le chos ya ale usau lunga le tali le chos la sofi ngalo le atou no vai fo e komeni e le vanga le ole lave ole chos wal ka nga fima ma fonga ma apu wa ole la ka okolava ya le sao ma le me ka ki e ka pu ka ka nga fi hoki ki la ka ko ka mai ma ka la wi on ka ole lave ka oko le fonga la mi ko ku langa le yai ole la ver cho so que so le ole sap ole ta pipi no ngai fiu si ke o langi ka fa ya ba fo pe ka ko ngo le sociale le cho za e ka ola be se la va le ke mai ka ra ko pu nge me ole me siringa se le ke mai ka ole vinga mo sa pola se va ko mai ko ai le fam ka ranga me se la se va fa o ba nge ki ka ki le wo so nge a mai le whanga le
le fiki le Media Association of Fiki a mai le pina oso mangengu sila a ngambe uma e ofola le merenga le ke wako le Jos o le lava mo moli mai lava le lako mau fo le kaunko e baku le observa o le manga ko fo le o vai longo fa o fa kem kolasi e sa o le intention ai se mo fo se mo fo ele fa ya observa nga fasco ko sa va le ufficiale o Palmia se ko fa longo fa observa sorry Palmia ma se kala Palmia se sa wa fo Palmia la ko ia ile wala fu ia me lo mai wal me sininga langa le fangi e langa ko mai ko a ko me ko fa ya me le e pulea observa la ko ala kusinga le fa yo ko Jos and control le fa yo ko pino control le fa yo ko Fiji Media Association control le fa yo ko ngi ngusina le ko fa ka le fa ko control nga me fa samo onga ole filongia le nga ngu ma fa lo alo ma ka ko nga lo nga le familia o me nga ka ka mo fo ai ko ke li ya nga ya se sime ma lo fa taia ale ya tawa se taimi on join me la yo le fonga le dipule the next 5 minutes on the join me la yo le fonga le dipule ole fisiringia walanga ole vaenga le ole tato media o lo tu tonu I tala noanga ia ale Jos so se sa ili mai ia wa ma to for tato o lo tu tonu tato and also a member ole Jos sa mo se taimi la ro ta pai on walu le ya so to fa so ta ia le to mai Pristine ya langi ki soma ava befo fa fo mai langi fa lo no vili ma wale te o le numera i WhatsApp number ma tau fai se so te inga pe fo on o fa ya so na file sa ta fa ter no ina ile se ta si o si ni ai to tono le media sa mo ia le ftelenga ya apulans polu pe tai ina o manu mai ia le talia le Jos por finangalo o le Jos lele na le no mana o lo su ile ma tole ni uma tato wa ta pa tu le tata se finangalo le fionga te mai Pristine ya langi ki soma however pe tai uma lele so le yo tom fa vidi mo meli ia ele se toi fa fo ia mai po se tali mai ya on the next best thing is fai o le tapa lo se finangalo le fionga de pule por tato wa media por tato wa Blue Wave TV ia awa o ia le ai to tonu o tala noanga ma fa soa ia ai o le makaukia io se vaenga o le o tu na tu atu se fa tali pe le fio me fio le pule ai me tau tier vaenga o le sa o mau mai ai o sa o le o fa e atangia mai o le la tupu I le repeat o le law society by the look of things kusa it's the similar situation issue lenga kupu le law society kama vuinga le o le fapa mai o le kusi e rengi se saingia le lopo ai lai kua ai fipunga mai ai lo mai si o singia mai si o lawi o loia e ko kongo le sosi ku I fisidi lopo ai fa ya meia ai la fata autopia le tasina vaenga se fio mai le fio ngai fa lo longa ya nai por fio ngai fumono ia e share some light til tu langa le almana I tatu malonga pupua ai leumi a foi mai loa ole atato ia fatasi se I matua va ili mau ili leanga e kakau o nga fa ai loa po ai kongu kanga kai e fa porokikia uor maka upule ya tatu fa solo tatu malonga ya fataro fatu ole ingoa ya o loitoa fanga ese on semo ngalua nei le Odd Constructors as a supervisor ngalwenga o lo faia nei fatina nei ya ole tele lava mato ngalwenga fangaina sima lo mato fangaina le sima le o le Golden Bay mato ngalwenga tele po mato prokete pe o le retaining board tele le e vaisingano ya o ala lo papa ya o le awala mai manifa the 4 lanes e pa ia tua o imsaina I vaitele ya whangaina I mato footpaths, ya o driveways, ya o speed humps. Ya mese foi ia whaavae o Mauta, ya mese foi whaavae o warehouse te tele, ya o mato te whangaina lava le Simane ya le Golden Bay, o la foi ia mato paipa ngausia mo le whawina o wala, ya o mato whangaina foi le Golden Bay, mai
pautuaina, highly recommend. Le quality ma le malosi, le finisi o le sima, tua le lei atotoa. Ia e recommend ai le whangaina, mai te siri mai po fe mawai le Golden Bay, ia le sisi no whanga, na tatou whanoroa le se mai, i pia, ia ma tatou whanoroa le se mai, i sare longan mo tele i se la whai, ia ma whanoroa la whaftai. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Tatou o sa o le matau pulanga le ua amata ona mafaso ai. Au te lo foi o le tau ia wa si le fia le mafuanga. So talk us through anai famono mo le fona faso mai. Le la ua au mai le tali ale Jaws. O le Jaws o tatou uma ia e tatou te le stala i Samoa i le tūlanga o le whaatu stala po le asosia le tu stala i Samoa. O ngai fesili e o ke fia fesili ngia whaamanino mai e lau fionga. First and foremost, e le o iai sesi o saingi le kusi. Le o te wawai atu. O le Jaws o le body atoa, o le puleanga atoa. Ai e le o sause o whape o saingi mai pele sikenge, por sui pele sikenge, por komiki whaafoe. Lona lua. Who is behind this? O tau maua se tatou whaamatalanga o ai tonu na tustusia manatu ia. Mare tonu. How come Observer has to break it? Lewinga na leu titau. Ai se ala pe atau na break mai lai langi. Langi herself as being the president e te tau fo ilana sau tulou o ta ua soa falalana ni tau tulutule langi. Mwena e tatu amata mai vanga lea. Ia, le whaftai lawa sea te saorele le saunoanga sa fo ia tau o fo i fasili. Ia, mo le silfia o Samoa, ia, me se fo le o mai mo. O le Jaws, a wha umi le ngō le Jaws, it's Journalists Association of Western Samoa. And Blue Wave Samoa is also a member of Jaws. So o le e kā kōko o le li o nge po le sosingi o tustala. O le, ia, nga sen mea te o ngafi le press release, no whaitau iei, ia, o te i fia i le tusinga, because it was one-sided. Ia, ma o te i loa fo i pe wenga kusia. A le mau mei i whamakalanga ngei, i mā koua loko i whale i kongo le Jaws. Ia, o le fisilingia, who gave the approval to send it up, to post it? Yeah, people go end up pe le mea le lawyers. But I think the issue here, ma le issue ka wale I ole misi, ole professionalism of how we do things. Me whape sa kakau lava nga longo uma members a le associate ma whape, ia, ole kako, because ole ka, this is what all the journalists association people are agreeing to and thinking about. But wo whaile kanka ko kasi pe ko lo pe ko ko. Ia, lo la ko no Facebook ko me whainko I me lalo. Lo share for some observer nunga le la ko I ku la. So to me o ke whaongo ke le I le winga nga ma mea nga o whaakingo ele kako sosi.
Oila le tu o nei o tau mawala se se tu o nei a o ani fina ngalo o nisi o mi o tustarasinia. E vana e fa so. Ole to tele la o tustarasinia o le ta o to to so fola o e tustalele fa longa le o le fa no o no le one notifying ala ko. Two, because when you put out a message like that, you're representing everybody in the association. And it's a one-sided message, but if I go for the press release, I think it's on Samoa Observer. Because Europo fa Congo le Jaws, the Palimia. It uplift Lola Le Pen. And Olof of City. What about Samoa Observer? What is their who like UEFA or Samoa Observer? Like, and that's what I'm trying to find here, Aseta. Malo fa tai ole mta upu tatu fa so fa lo tele le atua. Ole matua porokikia io tu ole kusi. Au ke lela upu sawa nei ma upu tautino le atua manai. O te alo ave alo i le kakau i le alo. Kala te kuspaia. Ai a fai e te fai ngā ruenga i se tato i le tato tioas, watu whatu tuanga ai ki fai me pio ma e pepelo ma e wha ngurua. E le aia ma sofia wha alo. That's me personally. You don't deserve that respect. Ole fsiri ngo mera kasi lo ma fofau. Ai se a e kou ke feo sofia i e kaua ungangi le pale mia e wha mangalo loa walo winga ngā. O fa perkangia ngai ko ke fa nga ai kusi mai fa sa mo inga i loa tanga talo tele ma ko fa sa mo mai ole upu ngai ko ke karo ko so ko karsanga fa mo mole la audi le mali ko la fionga le pale mia ko esa sa ale fa fau ke kile nga upu ko ke fa nga ai longo ko mar mala mai a ko esa sa ale fa fau e falling a ko ka ngo fi fa nga le upu lea se va kwa singa so nginga le o ko ir fa nga ko ngana ole upu le o to se sa ale fa o se fai unga o se nga fai ai sa oi menga le ki fai ko ya o ko ke fia a ma ko puskusinga o ko mala mai le wingo na fa metelanga le nga ole ire ma fu anga nga fa nga ngai ko ke fa nga menga le linga nga but there's a deeper meaning ile wingo upu nga le nga fa sa moa ore kala kongwa nga o mai ka mai o sunga mpai pule e o mai e vakusola kumua ai o mai bo umanga kufa maria ko kumua o nga failo le kala nga sunga o ya pai pule maria ko fa mo ko sa ar fa fau o le ka ku sunga so yes o lai sa o lai ka ku sunga o inga la inga ko sa ar fa fau ma ko sui maria ko an ko finga vai mai ko le la vai aku le kumua le ke o mo ko kua ya kua e ngo ku kari le nga fu aku oinga le la ko ke fa nga mai upu ke ro lopo o ko mala mai fa nga ingor nga upu or fisiri o sa ola observer let's answer the question e ko sa ala le fa o ma ko liu ko fa al par mia o sa ola observer si le ya tau ke le yo le onga ko ke kaunko wa onga i fa nga upor ngana Asiata if I can ile press release level release the Jaws they're coming out defending some observer yes they're calling for the ban to be lifted but ekele me addressing the misleading articles factual errors refusal to retract on the ile ghost story for le young film the ghost meeting an apology at least that's what le wingan to lo le wingan na le fatu fo ia le to fa fonga mai samo le se fatu fa me ikasi ai inga ia ulu maka fo lau yo ko loko ma fingalo la ko wola ka usufi le pale mia nga se sanga me nga fai ole ale ungor kanga ka ai solid kula fongo penalize simple as that. Same as me. Or is it for me a total invasion of privacy on a Sunday? Avole winga na le na kuso oi ole a kongwa ha ka upulele ya to ma fumono
Ko sala le la au kule au kori langa fo HRPP straight talk le ka va kule pore sa fa yesi o eri sa fa yei hana sila va o ko umaya o ko mua ngei le ku wafi le ngei ko kele langa longa inga le parmia simple as that e ka ko ele ko miri fo ingi kala mangi upu no ku lo ale joas as in lenga ole joas uanga o se ngoa o se mafukanga a o kanga ka ye popo winga mafukanga lea e felangu langu wai ko fe alo fa ko fa ngulua o le winga langa le lengo fa kula ukala o se la le pale mia o ko wo ai ko wa ngangi fa mai ko se sa fa no he's not wrong he's right o le ngia ele ko kise sila o ko o le pepelo ai le article le o ko mala malama o mafu anga le ko sai kaua e sa o le atawa o le spread o le lies and hatred e ko sai le kaua e ko sai fe vai inga wo ko fu sila la ile ko media palangi le waka inga umar ko onga ko article le pepelo ai le ai ma se ko fa ko ese le o ko ia le media le joas e fai la ia fai se fair deal le atawa fa pe okay fa pe okay samo observer you must apologize first and then la ofionga de lipalmia ma lie ia lo fingalo o nga ronga joas ka fai e ka fa ko ma fokenge ma fokua le observer fa se la ko fa ko esenga o fa se la fa ko esenga o me fo sitinga la vai wala nga panka le fonga le kusi Ang ngofo mo ka ya le Globo le Pacific News yes le Talamua kuso le ngofo ma ka ya ai langa panka le mkau o be foi la e ke ola ko ile o ke kiro ele lo ngor ke lo me pasó yo Skype al melen kupule le socia aloia ya for example le ngofinge ka ko pule fa mai le lo ngor ka ko le il fongo le are ka ko sui Samoa oi la ia nga fai ia ko fa pengi oi nga fai ko ngi fa pengi how come wala nga kusi ai le lo po en kusia o kusi nge e ka nga fai langi o ia o pleskenge o ia pleskenge. Have you managed to get a hold of Valangi alo fionga anai? No, eu ba ke mingi rari mo se ka inga li confirming of po wenga kusia le kusi a ko mai se ke me alo nge po ka ya ko mo le se fa po ponga. But you know, there's one thing I want to also highlight Asiata is that, you know, if we're going to be honest, there is a relationship breakdown in the vale malo mal some observer, and once that's broken, we're broken by the confidence. So it's all little so long. E ka kaulu some observer. Ko le fa maulunga malulu malo. O e fa ko ese. Because a fa apel ore ka ko ka ku isa mo level fuck. We should know what to do. You know. Wo toi ko tinga le case le atulo wa le faritua ya mei. And I know I le tato sa yele mato mata upu sa fai le case le. Mana tua mai. Ina ua talo sanga mai si fale tua sia. Fa malulua tua o la ukanga highlight onga ole compare inga o cases ngai. Ina ua mana tua fale mori mau Samuelu na fai lunga i nei. Ole mangingo yor kala Samuelu. E la ke le kala ngoma se kulo fale tua ya mei. Ai ole la kala ngoanga ma so ko limongi. O limongi langa fa makala yanga ia. O le tangata sa mai le ta avali. Il polea tu lolo ka ulor so fale. Complain lo mar fatua. Complain lo. E ave ese lo ngai ngoa ele ai nga kele ai. Ako fa fonga fo isa mo le vengo ma ko de fakarango nga ngo fakarango. Ele ai maso ko ka kawa pe fa pe o nga le ya me o if you focus to lo ya me langa me is not the focus or the focus or kuring or hit and run. However, nga o mai le fa se farkua. Fai ele nga lenga fai le mako maka upu ma mai le fa makalanga record e ave ese le ngor farkua focus pe mako le case le marimongi ai ave ese mai longa ingoa o la ua mai anga proof turo lenga fa lenga mako ka pa sa mo au mai le meo le letale ale official parmia e kilia mai ai le ingoa o mei kulo and then we did esa o nai nga mako fai ale me vai e ui e ke whaalongo yo la ngonga
ia au longonga fo ilele o la me la fa ko ese e fuai le fa penga ma ko fa yese ngaka however ina ia manino ma muri ta ia inga o mea tau fa sala lau au mai le vaenga ku la fongo asia ka ma tau ta ia ta utangata tu ese so fo mei fa marulu ele afia fo mei melea focus ala o ko ia li mongi mai sikanga ave ese mai sia farkua ma ka upu lenga faila u lenga faile le apologies lenga fa ko fa marulu si fal tu le fa be uma le similar mele a ila e makua obvious alea le se le wo to avatunga o ila le case observer ma ele ese me ka o se fasi se wa makua over isingi le se you know aseta mongonga ki longa le maka punga ese le ka wa because ole gaming I lo over ai le Samoa media it's under strained they're under resourced they're understaffed and we're more going on me vonga le ngale la ko le pule o le fake news oh so many news I don't care how you get it how you do it just get it wo mo ala ko information on all regards you get pela le menga ko la sa how do you turn up to a private resident like that in that kind of manner and then go me lo fa city the pillars there or the executive or democracy if they say that the media is the fourth pillar of democracy then where is it because ole sifa city someone mele Tato krafi fa mo de foi lunga misa. Ole sifa of city le mele afa apea the media keeps the government accountable then who keeps the media accountable who does the check and balance for the media ke pera le kalafile ko ke kanga mai asisila nei ya ila le me mali le tua patatua I le ataua manai wa umatu nei la usu enga nei Samoa ya le usisila mai kalafile ole media ele ai masesi fa kaukaia ele se council mangualanga ile ole choa ave yai me ia mo po kulanga e yai le council o la u fa kulanga le policy sa fai le lua fe sfulu ma lima sa pasi ai le act le kula fongo o media le media act nga pasi ai e saula lo pasi nga e kakaunga yai se council e la ko ke ilo inga ku manga ma me ia me wa ngausia code of ethics ma code of practice a te sira fiel me mariele a te wa manai o mai le so le ai se council wa ia a laita auto mas pela mai ele tula fono a council must include a lawyer with 5 years experience a retired judge and so on and le sila mai requirements here le kiora ka aro penka aro ka kale or bela le kupu and here's the funny part Samoa le na o vanga le foi lunga fa mo le pa lo fa sul lima le media council act vai o le o pasia wa o le media council act o le body le ala to te ilo inga a se ka ko nga ruenga fai o refer ia ave yele su ave kangi ia onga kali mai le o kama ia pe se ila senge pe o le alava le se me o fai nga onga pasia le act vai tato o le mela le o te ia nei I tala ia fai mai nei ma fai tionga a senior media mai sila ko ia le ke e parmia o le la o fai mai nei e te tau le fionga le li parmia a fai o solia e media ngai ia tula fono ma ata yala ave se kangi I le vanga the council my question is where is the council body it's been what 10 years yes ele ai se kako ele se vai tatou le palafu leanga o lai lau te lo le ele ai se council ave ye meia nga ole act la o pas ai le se officer le se lau ha fongo la ko ke ilo inga po o sodi o e ku manga fa kuskala le ma se mea lo no winga o le ta fili sa no ale fa ingor ngaru nga tono Samoa o la ir kula fongo ai le o fa ngai le fa ngai o ngai le se council o form up se council o le kala fi fo ile mo lo silfia le a Thomas
if these are how you become a member of the council. There's a close-up clip of that one, please. Yeah. Vai. Ainga fasalalau le vai fatu afasalalau ya mati. More than 20 years ago. Ale fako afasalalau ai o mai le soko ke lo po yo sa fa ye me. Misa fa mo le mvenga tu folunga le data Angie Enoka. Ole ma ngai o le peace le ko si Dr. Angie Enoka. And you know, her letter asked the right questions. Are we verifying facts? Are we upholding impartiality? Are newsrooms processing structured to avoid mistakes? Are we maintaining fa'alolo, culture, respect in the way that we report? You know, she reframed the issues from emotions to ethics, and that's what Samoa needs. Olisi voi menga highlighted the article there, Dr. Angie Enoka. It's the need for training. Le training ile media Samoa. E te le o ngai toe ole malia ia le ataua manai tu sai passe se mai le au media ia sa mo me se au lo to le anga ia nga ile malo ma tu lo ka ko kido ore ke fu ka ku wa sa mo tato avisa o ia le tala tu sa mo la to winga ma me la fa o nei la ina sa i mai ka ko ngi fafu ole va ver fa mai code of ethics. Code of practice, check and balance. Mai, ole malia ia, tulo, sau foi mai ngai manga mea, sau pai mala fai manga mea, e kua inga fa mai, o fere o le check and balance and all this and all that. Ala le vai kau ke maua ku ngai. Well, you know, mongora mo fa ngia ngo I runga pokalame, and when I see that, ola wika yeah, because it's almost like they don't understand the difference between the news and a talk show. Talk show, opinion, news, fact. Facts, yeah. So very important. They get their facts correct, because, like you said, aseta o mengi o kele nga kawe ka nga ide mena nga fake PPC at Donald Trump la ka mengi ka ngofi kipi le video Donald Trump if a falling ma fa sound like, you know, he's causing uncivil rest iko Kongo America, but really BBC did that. No kuli kanga. And I think BBC is being sued. O jato vai jato ai o sisila foi la anae mali ataua ile tu o tomaro Trump la o foi le media I faf ele popole a Trump o ila que la faf sanga ia vai fakala ngore kamaro a la pi foi le ai nga sa o sili fa vale ale o sa APC BBC the oldest news one of the oldest, and you know I nga fa sanga kamaro fai mokuro inga why. Okay, so on this next graphic from Mole Misa, can we bring up for Samoa Observer? Maule in terms of what Samoa Observer needs to do. The first step is inward. Also write an apology in regards to the article. They need to conduct a proper internal review, acknowledge and address ethical breaches, issue corrections where they're due, strengthen verification processes, and rebuild the trust with the government. Because ana sorry what love for. Ma was that do lisi o le poa de ma presi wa olang ia le plestine le tate lo na pautanga ta the last time ngo lo yo la ye tutong. Okay, let's bring up this. Fa mo molia. E ka ngai lo ma ye le ku. Olakako Bodngal from 2024 to 2025. Ia o tausi sila bai la Samoa. Aonga o lea ua saule upu tios. O tangata la ia. Ese mai I company tustala la ua le skala. Tangata la ia lea taimua. Presidente Langi Keresoma. Vice President Seyuli Francis vai ngalepa kasi lea makua langu moanga lea nga faya lea. Le mo tofo di sila titile le fai tala lea nga mai nga il fast time palok. Le way oil NUS lagi kira le oil NUS or secretary ngalu malemana Ron Lee, deputy secretary Adele Fruin Kafiolai treasurer Lilo Mayava Maina Vai o ka le lopo le lang deputy treasurer
ngaru male mana au tanga vai tipi ma kwa le lo pole ale lang advisor langi po iva Sherelle Jackson langi po iva la ya tunu ifa fly America ke lo sia ta mo lo ngone disila. To me, it doesn't matter what party they represent, but ia la ko failing on renga all integrity, transparency, and accountability. Email le ngal renga le fa kuskala. Ka koe fo email ko disi kala fifa mole miso. So going back, this is what we need some observer to do. This is what we need from Jaws. And for Jaws, if you defend press freedom, then you must defend press standards with the same energy. Address misconduct, not just politics. Lead training, enforce standards, and show independence from any media organization or political camp. It's a guy with a partner because this tends to fail. Give me a baroko. Kakokula desi graphic from mole. Ore toi fo ima ya ai le ori seu kala fiba mau ese anai. A toi fo ima nei le lisi leo tangata ia fa ngaruenga tangata ia. Ai sila nei la li atu. Ma anai. Fa makai ka kaunga ia i le poal ka ngaka wa makuai. Obvious ya pa ki porkikia ngau ifongi ka imua mai. Yeah, wow. Wow, obviously. Wonga obvious. Wai mafaya nga nga ma la filafi. Fa kai kainga. Ia tia udela tatra no ali atawa. I will never ever allow where uso ngoi o le mela because I know where I stand. O irola ka kali I le si kanga kale o ngai la ko ngor mele. Ka kale treasure. Oi. Ni ke ole in cooperations. Ai tato arusa wa makua fia me area. Ole sap. Ore sap ona o sion to luar porikat saf porikat ya fia me mafu anga fu nga mafu fu nga saule fast o nga or kaiming ala we fia me saule fast le lan to fo ya ore sap ta sila le tangata e mafai ona ta tu tirtilu matu ai waile ya le press conference ele or kaimile nga fakula ye le observer ole ala fo ila le wa asirsira nei la ye tu tangata nei o ai e ye lo tali tununga e le fa tasi langi makua I pulesa ai mai ser vice president kasi dela kiki le masa ngofa ya koikala ore metua HRPP le nga yor kama mele le NUS le mua e luma fa foringa man ko fa la kiki la le o Francis le na rifo foi fisidi ile ma yo le parmi ai le malanga fafo le nga fa ye le parmi e yo ke le mea nga ki fisidi mai ai esa e ko fisidi mai nga Koe kasi mea nunga lo risinga fa pole misa. Le lau te fai atu. O fea lau yeri fia wha maa, o ngi waka ungoi fa wha maa vai. Olo whafsilia se ta mongola ka ko whaasola nge makau. I think if a whenga ka anga koe mo eskanka e o ye sanga pā ki Samoa. What I do appreciate about that list, you can tell that e ko fut pā ki malakusu. We can look at it like that way. But we can also look at it that this group of people will hold each other accountable. Because it'll be impossible to find someone in Samoa who is not politically motivated and also attached. Pero le ngaya ngale kuskusinga Dr. Angie Enoka ngarela is that we'll go for a polkiki le whainga le mena kako. Elise Shaolea ai ata elise tau fa ua matua porkikia matua porkikia o te ilo le o yai la ngona le au singia ia ele o yai o la tau firangalo le ala foi na ele o amaya I lunga ele o maya se klopo ele o maya se talamua na o talamua it belongs to Apuru le ala foi na ele o maya I lunga leanga lai disagree ai mo o moni na ele fi amai lunga ai sa o sa nga le atu tu sa o ponkare I o ponka o observer ai ko sa ponka ko kusi mai lunga ko break mai news tu si zila tu ye because o penga maka ngafia nga maka le pushing the Jaws. You saw it on some observer, you saw it on some of the other medias. They were saying Jaws is silent. Why are they not saying anything? Yeah, and I feel like when I got sent the press release and I read it, I felt like it was rushed based on the satisfying or the Samoa Observer.
le ala wale tali ai mar telefoni al Preston le wa sa mala kele ak wai mai ai wa sa wa tau na sa fa mari no mai o le mela le tup la kala le anto uso le la ke akal au media ia e rush kele fakarangois ale ala wa rush ka ko fakarango ai le karia mai ke fo so le o ka ko le media e ka kaua nga io avai le por so se kaimi io ala nga ko nga me ko ke rush kuri ki fakarangoisi ale ala o ma ko kuri ko kuro no fio langi aka na finga kensiu na pa wala vaenga na fia ma wala se e fio mai poi ko ngure ko mele awala nga i me wa mama fa ku ma ko nga ila ia oi awai le si o ya la fo yo la fio ngol PlayStation ai na fa fea na ne te waru nei meta to mo wor keisi le nga fa nga yo o nga muro uluma ma de pipi I was forced to sign ole me fone le ke ko pe mo ma fa ye ele ai mo se si o le observa en fa me ia fa pe o la like umara ye e ka ka makua lai o la fi kua le mai fa por kikire ko la observa ele fa ye muri anga chin mele ele fa nga sulu e sumari el mele ele fa nga marietta ele ai ma se so la ko ye le mai luma en fa el mele ke ro ka kai ko so mala wa ka fo le nga ma ko mo ai tau te o karafi ele tele no va tu tanga tana na ile tanga te tonu ana na ki nga lo observa iyo e lo matuanga marang kamanga ila ke po melaka o ke ma bala mai ele kuskus ke le ala ngai power ora ai ele ka kala ku le nga ke fa nga fa mele o kama se sa nga le tu ole ia te waia so ai tau anai ta tu le seu kala filena le na tau se ka me lo ka ko kala fina fo mo le la misa let's go to the government. No, sorry, the other one. Yes. So for the government, you know, I think this is a good step, but I also think in terms of like I said before, the trust. They say because how many times did Lauli had to like tell some observer? Numerous times. But you know, some observer. So I think the last straw, or the qua for your culpa mia la susala, qua quiver I shangfanga, I go fear for la vehicle, you know, and something like that, that there needs to be a strong stance as well from the government on how they deal with things like this moving forward, because okay, they agree for I don't like to see this again, having the media being banned, because I want the media there. I want them being present. But we'll face so okay, let me some observer. So yes, ele vai ngale tu fia tua misa. Se tu for want to see le chores. Le wo medi le wo avatua nei from the chores. Le vai ngale le tu fia tua o ma tua fai me pa lafu le fai o le laiki. Lai lau te fai amaro la to motinoa e le se council. Alo te fai tua walanga o who sits in the council le ave ia le complain. Le la uva tua runga le utangwa highlight mo atu. O le tusi le to mai lunga la observa ko so kusi le kali le ale council o ia le ale choas. Ai fai tau mai lunga ngai kangole le vaenga le highlight. Ai le la fai tau atu. If the Prime Minister is not satisfied with the response, the matter may then be referred with a written complaint to the Samoa Media Council for adjudication. Where is the Media Council? Wa ko sila Samoa le fa koi e maua uma kwai runga tau ya e ko peru. Ale wa uma ngo fa ya ko fa disa ilinga, even I've used some of a very trust sources in Samoa. Ngo fa sili ngai ele ai se Media Council exist.
mai le foi se lawyer o Kongo Le ai who is that lawyer? wa o le sau kala A le wa sau le kusi kau fa valea e ave o kulo e mai le kungu ma ave le parmia. Refer le me le parmia. Au te loa nei te ua le o ye se si o kango sila sila koko ai le wa va kuru ko vi fo runga le mangana. Ma vai ta to ye. O lai pasi le acting a pasi le office full lima. Le mele ka wenga ile media council. However, ele ai se podi ele yengi positions o me ngai wa yai. It's an empty, it's an air. A le o written kusi va ila o to le mo kingo I lo so ngonga nai. It was rush. Le la waka ngofi kope fa pe fa vasi uma kanga kai fai kaule mele ele sau se me rungo bokara mele ka ko. E ke loa se ata e masi fi wole ko ke le ku. O ke le articles on Blue TV o ke kusia. Me se ala articles kau I le sports. O le whenga kai o le kulanga e kaungi Russia kuskusi. Because ngawe kuskusi vo lungo loko ika. Me se ala pe fe ingal mangu Samoa. And then you start writing stuff like this, but we're fucking all about mia. Ile me fai. And to me, that's all the rude, all the part, all the press release, all Joes. Le sila mai nga nai. Wa le wa makua kakala yara le maka upula. O le ala usau nge I le la kokusi a yese complaint. Anga fili made a complaint. Na sisila. Ana, ali atu. Anga fili made a complaint. Fair la the council le anga karima ye. Fair. O tau sila o sila lau fionga le pale mia le palafu ko ia lau fionga ele au kuodia. Wa e siri fa so sa o le fionga le pale mia. Wa e sila ne lau wa tu mai lunga le tato proclame. Fa tai le tato sos le nga lue mai ma au mai ma lava vaenga. E so ni mai ai won fa ilo ale wa ku proof. Wa vea ko le saga de mo me wo lo ele the need for improvement in media Samoa, the need for training, the need for accuracy. You know, si voi me ngolo for le fionga le palmia. O aka komi e kuskusi vongale. So. Ko o vale ma vo fauri fe ngola ko aka ma me va pega. O wela leik. So there needs to be and o menga fe palangi ngi. E sila la tato mai le emotional effect. Le ataua ma nai. Valu vai aso tulo. O motu ma le taula le fionga le di palmia. Valu fo ina vai aso na o le whaatau suwai. Va ai mawalalo tau whaaleanga le mea le observa sa fai. E o ilonga ile wheelchair. E o ilonga vai. E o ia wa fai cartoon. Waula yai. O ai se anger kulowa. O se angeru e le tangata. O lo fafsiri fa sa te au. A fa pe o le media Samoa. O fe le fa kulanga le ava fakfak. E ko kuskusina. Ua matua I soli pala ile ingikia le e tai. Ua matua I sao I le ulu le avaenga lea. Kusa le ua latu le e ta fou lea. Faile ko inga skaili le fa fiki ma skaili le fa la ko kau fikuri ka foi o tuli ka vale el pare mia ma me fa penga usa skailinga le ai se ava faka ma se va fer right na no foi atu oka se varu vai aso o ka ko le no umar fa Samoa a faia ke fia maukingoa menga le mai se suyo observa lele mai se suyo observa lele mai fa ngoi se avangoa su sa o le moka por fare mai termina yai moa po ile mo to siana fa nau na yonano open ale avangoa so le o so o ma komi o ai se media ke di vai ngi se media alu bingo la utala le ai ma se o mai se yo e kau sa ili ma ai nga o kusia ele mea fa ya ele fa leanga o a ile aso e fo ia ile pare mia I Samoa le atu le wo a ese sofa now sa ia lo mana tu fa pe sa ia se ngona le atu ma nai o se ngona fa pe lo na fa vaina sa ia lo mana tu ai o se manga kunga o ele fa pe fa ia sa ia so mana tu a me o se nga ruenga le leile a nga fili
I le taimi na tō ai tau nuu ai le fionga le pale mia I whaleolo. O na oifo lo, mako fwe mwhaianga whai le pressinga. O na luifo lo la ia le o ia. He's the main man. Press secretariat. Le folo la ia kera together o male media le o kur malai valele. Pe fai fai sankala. O man malai valele. O man malai valele le la uiai. O na li folea fai ia sanga saunganga. O ke confirm matu fa dai le tua le o toi fa tau no umre manuia le. Io ai paunga le information so le amalanga pa le mia se fese malolonga o le saringa asko nga ile ka le malanga ai. Aso nga fua dato feilo ai lo no officer. Mai. Ya umaro. Ole se vai nga o fa fsile. What do you think? Le me ele ma feile sama observong sa I mole Monday. You know, because they had the press conference on the day. Why was it so important to go and try to get him just as soon as he landed? Uka also milki apo. Misa kamis ko pese luku fa mole Monday. Enga paulanga, ai ko fa fa. Enga la ko se media. Lo ngala ma kai mi pa mi mo la ko nga kai mi fa face media. Ole tulo wa se va tulo utala le. Ta to lo le malolonga. Te lo foi e wo de tembe fa si foi ia le fionga le li pulele. E tasi ale au ngana le na fio o yuta. Na ka ko makela pele au nga. Wala nga isa oi. La menga le o sa ye se o le so fu. Yeah. Ai se ia ka ko makeia. What do you think, Godfather? Alan ma fuanga nga fia o ya nga e o asi so so fau ko mo. Fia o ave sur le PPC o pele. Fio ave sur PPC. Wow. Anai lan ma fuanga nga fio I. Yeah. Kala ko mo seta a self favor as some. I feel like it's a setup to catch him off guard, because what happens when you catch someone off guard? They get angry. Mana ya. Kero la maki. Kasian me nga lenga fio va ai pe wo ki pir vai pan. Yes. Nanga foi ora ko kala yang fai. Nanga foi mumunga veve yang fai. Tulo. Pawanga ora mafuanga. Pawanga e manga wa foi langa ele aise ele manga o se me foi le wow breaking news. That's why they could not wait. Ile Monday wa foi Monday ya ele okay lo everything will be the same. Ai manga o e pingi mai singa mea makaukia. Fa kopi. Oh, fia po ese ka vai foi fa mai turi ese mai ala emo me po ya kala fia o ya. Pawanga. Ia ua mala ko fi ko ge ku resa va di tuloa. Pawanga mo oro unga ioi. Maka fia o se ioi ka va ai wa fo ilanga ele tali tonu. Mana tuole la tola unga le nga ye kai mi akwa oro ngofoa. Ko sala le o longa le ya mana fa pe mai. O mea fo ile nga ofa foldinga mai, it's not really what it is. Nga fio se ipu e fa pe ai uma enga sa ele fio nga wa mana tu o mea uma nga nga manga e po se ra ko ka fa pe mai o la sa e vai o mfeng savadi vai ma ko apipilia atau sila o to pau ku sa ai o ka kalo le ale newspaper o ka kalo le mungia o le lako ka kalo ku lo wa le upo le ngana ma upo to ai o ka kalo le ia ngase ma ko ngase parmia vai ta to i ya mole ko le pamaruru ko fo ile le skenge mole pa yema malu le chos ngi kula le fiafi va pe vo ngi kala wo so ngo fa ya ku ya o fa lo nga la va ya ma ko ngi ya mole se senga ma ko. We're not the news, we're a talk show. This is totally where opinions are expressed in issues that matter and issues that concern Samoa. So I do apologize but fa pe wo kele kunkala. But we need to do better as a media. Kakungal wenga fe fakas. Malo fa tai. Tatu malonga avoi mai. Ya fa o ma fa so e iska ko issue keli. Ya e fa ma vai tu sunga le pule le fiafi. Tatu malonga. So for manuia malangi ma. O lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims.
O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se Fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiwa. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tera noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakisau tai noa, matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota I loa, matangi a mosa I le olu o tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma I New Zealand nei. Taimi o le wati lea ua se fulu ma le tolu minute o na tā lea o le ono I le tautua whaawa o le Blue Wave TV ma le pokrai ma le tauti iae a o tātou vevela I le nei vaia so ona o tūlanga leu stai ma le noti tele o le Samoa Observer. Kalo fai ia I le Samoa Observer ua tau fetolo ua fetolo tolo fai solo I tau sa ilise pe kamai kiki foi lele e whaasa aku aeru su e mei kanga kai mai kau aile whale le whaiwhi aku me naka vai le mele pe whaasa tu foi lele le whaiwhi au por whaia onga por le a awange e koe kuno awange e koe o meke mamakara o ki vima ai alu ai au solo mai tanga tai tau aile whale whailanga au kau tu sola o whatu tu sana le e tau le mele sa le ya yo ka pisa foi me wo ko ma fo ki mo ko le for kai milenga pisa ya le fa pe foi le wo sui kan kale aka le parbi nenga o ka su ko foi ka ke buso e li awar ka mo e ya le la wo ma punga ngela le mele wo sa o la o ko ko ma for kai milenga ko foi to be si ka kai no sa bo fa me wo no pisi sa bo ka la fa me wo pala le baole ya o le palmia ai wo kipi ese me fa pena ai sa oi la oi no winga ngo fo ele manga fo ele po se aka mo mai au te ala ko ya ka fo le la wa bese tolo e fa ta la fonga le a foi lo te fatoi what was so urgent o le a se mafua anga wa pulu nau le upule wa makwa pulu nau wa ya wa le ya fa wa fa fianga malanga mai tuile e pai mai fa fianga malanga mai fia me ma kulo le atawa na yai se me fa pe na o ile private residence ma tau mo fai se ipu e se aka ma kau mo fai sofa e kasi ar ma vuanga le anga fo ile ya nginga se kala wa kipir vai o tulo ale nga koe karifa aka yare pare mia inga ofisiri kipi
Ale to te fa. fa. Ke ngara ka. Ole observe la bale ngo ya mai, le ngo mai fa mai. Le na ton wa. La kola le pu singa issue. Mana tua o le issue na ona o lai ia la to spai fa tu putala lai tua. La la te ave fa mai ia la lu ave tu lo le fiong la si fia. La uli already knew this. La wo fakur kala fa mai wa pala le vai tu lo wa suka wa a koko mawalunga ma le vai ma wa uma tu langa sauisi kuskusinga wa ngungu wa malava no tato tele to ero le to la au lenga ole wa fa mati de tila la to wa mio le sa ona fai mai foi la wa matu wa ipulu nau ya e o ma de nei camera so sofa i tuli ai mar kinki le o kero la kiki le nga le fasingol fali le nga mar sioki va vai tato ia o nau ta inga o mane na mana na o se yo ia la to mua pu e mai seaka ma fa pe mai o fo i mai pare mia was successful le tautonga with one leg ai or ko inga headlines nga manga o ia lela na watu ai lo tau ai mare mangingi ya kau ai lo mare mangingi ale fiki dia onga ore makua fai ore le mafau ai ore ngau ka inga ore mafau nga le tu nga ko ko lela ora ko poi ore au nga ora mo mo posira ko ka la fa pe mai a me wa mutu le vai ore ya ai tati fai atu o te lo sa tau feo lolo le ankor par biesa ye mo ele mele wala ku mayer ke mingi o Iron Man a la vea kusika $6 million man le ba ko la ku ai la ku ai nga ka ko ngare o man ko fa ye le tapu vai le nga fa le kong or kamera nga ola ang ko hio le leilar kamera nga ai o nga se la au ka for or kuska au ka ding or kuska apa ideal dulu aga oleh tu inga me tu nuale na ya le o tu lai mai ole ya ile I think ona na ile sa no ngale fio ngale pandemia na wa mai lunga is na press release ya in respond ile tu langa ole tama ifa mai de o filosofia tu ile chos ai fa fetai ole ai tati va vai tu e na uto fa manino mai lava wala ngole penia ya man tu langa ya ole upuale na na fa observer na fa manino mai na o ngai nga tuli mostaimi suspend force stop ioi se i fua se kapu wa fa ku ao to mala mai wingo upu ke lole kasire me ko nga ora ora ke o nga ia mala mai upor ngana langor pale mia e lo loko langa vaonga ngana ai ore upu sa fa nga pale mia na ngawa mai lunga lana fa maninonga ele fa pe u fa sa fa solo akoa se i fua se tapu suspend longo winga e ke koia e ioi e ke koia e koe fa kanga oe pe a suila wa mio ku pe pelu pe fa salanga mo kamai fa salanga masenga fa lo fanga pe fa pe wa ika wo pe pelu mo oringia o ye ko or ki fanga ya e ke ko McDonald nga se ilonga saulo mar se ilonga ke a mi le ba fa yo fa or ba songi ya ngale ki McDonald ba so da ba songi le se McDonald ira nga mai ore winga nga fa makalanga se i fua se tapu ai ri fa pe mai o mai nga wa umar pa inga ngi pe umar ku langa fa palmia o ke le ko fie pula je observe le ma se nga mea ya e fenga tele langor bele mo wa awo tu to wo tele fa ma ai to fa pertania e fa ma ai fa le maranga ngana sa mo e mara malamba wingo upu matala na fa ya to ina or mga fo ke ka fa le ngale e pa mi fa ngale pulo le pen pe vo mga lo e fa nga mai lo fa lo pulo ma ka le fo ma ka le ele i mo fo ko pa mi wa out mo le article ala observa ya nga kifa kwa le nga ku nga kifa kwa le nga fa ku la is nga la kwa po ko ngo se taxi po san ka va le nga la ku ko pe mel mere
a e whaafonga lai le process le sa tala noi apu ana nafi ile whaingore kala ina ia vavena out e mua whai a bakula ia le sia a temine wura to ise na mea mangua wa online le mea wai ia ke access a o ia pingi runga lau kala uma ia ku sape online na kampangi ia ko nga kampangi le observer e ka kauanga pipi la ko fa vai ma la ko whainga mi ko e le fa peraro la ku skala la ko i mo lang ka vai ngofo fai a mang fai la kala senti o officer release mai nga o la ofisiri e fasi foi e te tau palemia ona toi va fatanga la observer ya ungo ma se action la observer fai pe e te tau na fai mo se ngā ruenga la observer ina ia toi fa foi mai what do you think should be the solution e ka kau o le George mo la observer o lo officer o palemia e ave se fa mo lo ka ngo e le se me la ke ia o sa mo le ko ba ko la observer fai ale le mo se ka nganga mo fa ma mo kongo me lenga le ku po ke mi langa le o kelele le me o ele ka sa fa pe ele ki uma o la ko ka ngo va so nge ko ma ka le si wa ka le si a me le nge e le ka ko ka ku va so le ka ke va so ko se fa se la ko ka nga o le va so o le tari sa o le na o le tari sa o lea mai ele isi kadi au ka fangi fako ese ile malo fako ese le palemia fako ese le kungu o mai e fa sa o ko se ia u kusi solo fa ia proper driver o te vai tunga o te tau sa o mai ngutu papra e fa vai sa onga lea mo le tustala langa fo inga se papra driver ala ka renga fai ka ropa patriva le program le adi ko le yes anji renga fai ngi la ufa sa anji o le si la wi o la ku skala ngi musi le la to ya to vai runga na u to fa sa o pa patriva si nga identify very much ku skala pa langi singi ya nga kala oso a mo wa kala oso me le nga fai nga kala oso a mo ina o se tia fo ile vai ku nga fenga mai article observer no doubt ia mresi mai ka ile o ifo desi mai ka ile ile radio NC po le PMN ainga onga sila ku nga vai am fai ka ku nga ile sawa a doctor Angie ole la wi o kuskala e fai longa me ka journalist ngi usila kilo ma papra e koe fa u ma vai o le kuro e koe ku ma le su ke le ma ro sa mo yang kuskusinga ale wo no foto e fa sa si apalangi senior journalist and media nga sila ku o ka ile lapi koe kami mai ro koe fa sa ai fai al fa ma out observer e langa fo lo ave fa ku kwanga kankangi fa fo ile George lo ke mai se ka ia la se me fa pengi le nga ngai umbai o ko va ko me le o fenga Shavin le inkia le ma ko le ki ga le fenga no ngai Fiji Times ma le ki o fo e fiki la ko ma ko le sa fo ngai a mai malanga background e fenga ngai fa marsiele le mele kalongo ngam ka pungi e fa ko ngari asiaka ma so ko ani se skele observe so pese skele se kupuzo e foi le wa pe ala ko e lunga i ele la ko me sa o le ala ko pa wa me ko fa foi mai le ya ko me e fa ala ko fa me se ala ko winga so le attitude la mio ia tia uia matua ia ulango ina le tapu mo le tai na ele se me la fa ese special treatment o ko. If you break or broken the law, you must pay and go through the consequence. E ya so se mea ko ke faia. E ko yairu awala you earn your way back. O so fanga nga. Ele o ko ele se ko makau kia kele. O pomoni na.
e matua le ia stou matau tetele pa wal mana ia ona o le te tala i tatou whaasoa ma whaamanino ai le au whaafonga ma le au mai moa ia ma whaailoa atua isi o tō mea palafu au se upua ia i se kūlanga fo le ora whasaren koe ave o kou kongor ka peka lang mu fo le ta i whaafala toi ma auto ia te au e le sa o na mea e le taitaia you must go through the process sa ole tūlanga na a whaia wa e fall short pe wa e palasi onga o lo whaakamala kuri ai ma oe mo skaimi le kumau o le mele o le suspend o le ufa mamafa o le tuli o oe mo sina taimi o tou pe ia le merenga kuri ai ia kuila e pamali mongi ia mo lo avo na ngasinga lu su fai kula na tonua o le tuli ai e vai ko vi foi kongole le pila si e fa a o mana tua le vai ngale si la mai o le poutu to a to lo na fa o le media mankua ia o le tolu a le ia pillars o le democracy legislator o le executive ma le judiciary a koe ku se ku o le parlemenge o le malo por pulenga ma le famasingonga ai ila ma le paulo nga fa le ia o le media so se ku fa ke mo karasi e fa le media now o e fa uru ai le legislate e fa uru ia fonga fetalai pale mengi o le fonga fekalai malanga pale mengi a se le pale mengi o le alme fa fonga fekalai kuri ka ko akul pulenga o ai le fa uru ngal pulenga pale mia a se mingiska o le alme fa pale mia kuri fa malolo a kong kuri fa ku pe fa pe ole tato wo ele judiciary por fam singonga tu la fono o ai fa urulunga CJ fam sin sili po le ale fia a lo ia mar fia kele o cases a lo ko ar fam singo po le e tuli e kuri fa fo malau ma kongor fa le fam singo e anza umar CJ ka ko wo mai ngai media e ko ke manga nga oe e kuriska nga kai fire media a oe kurier media e mas ole pila long fale ole media ele fa per pila long fale observa a kuria lo observa la ko se me ya la isi media la oe ka o be ngale pila long fale pe fo ninga banga ole pila long fale observa a foi la fo wa mai le fa por kiki le atawa wa mai le fa por kiki le anga o kusi kala uma la isa mo mana to foi no foi le tala le o tato office kuai e to ai ti ale autostala fast ai a fast fo ia la fi e que cuida o cara que yes no o tele fa to se mele o bala la fi ngai o fa nga ka wilo e ava ile fainga o HRPP le sam la ngo tanga tai dominating nga ruenga manga ruenga malo meia HRPP umar ko keli melanga le ku pu ir vale a siaka le ka ki ngi pila sia nga fam kala mai kasi lua ko e pui kula fo ya ole media e pui le council ele ese la ko council le ngalo ki fa kwai vai a sala la le media o pila long fa to fo le e mo ko ngu man mene ko kua le atua vai vela oi e kau ke fia o fu e pila longa fa e te au fa mau ku le leise ka ko wa mio on ka ko wo ile fa ka ko ma pou longa fa ya ka ko ma le per ka ko pou o bumongi ma ko kingo vai la mau tu le ala nan o fa ya tu ai pale menge fo fe kalai enga ke checkinga ma balance o mionga a sui a se kulir fo fe kalai ongor kula fongo o sodi kula fongo fa penga ia pulenga a sodi e mingiskar kula fongo le onga kasima ma fufuanga e mfai pan bien fa malolo vai ka ko ku fa msingonga fa penga foi e ka ia la uma ai saura media manga ku sa loko o tau vai who are you le menga nga lenga faila post nga lela e ka ke ola check and balance le malo a o ia checkinga and balance ka ko o ia checkinga ia le media who ale o mai faila council ele se council
E sia ki le council, e le sia council. Ele se council. Le wa ka ngofi kusi de kusi. Ale ko mai ave le council ka pu le. There you go. O la council ave ye. Ngale go le. O council la o va ngalia. O council au HRPP. Mal va ngalia nga mai la ko fika. Le la ka ko o kulanga mele ngo ito se ke lo ia. Le na tonwa thank you le ata wa le pick up pinga mele ngo fa ko limba le ka fa ia ka pu le. Ali bana dia manga fangi ngalo le o Jos. There you go. Pambanginga ele lo ya le ya ka ko le I Samoa. And Anna is in the chat. Like kong. Ngo va ai ngai whakarangoanga. Tulo, wo ta ua Samoa Klopo o e o ia le lua misene e o ia a puru lans poru. Ele o e. Ele o ia ele o Ele o me lua. fo ba ngai lango e fangi la ko articles por article arab se nga se va le fai. Ele i longo foi kanga kaya. Ele i longo. Alo winga na tonua wa e mo mai le no foi atu. O le vave i o le arofanga fa mai o le media. Te lola la utala le te fai atu. Le ti o ta fili sa unua tu ila e par fainga o le media. Yeah. Godfather lea fa afekai o mea umangei lea ua kali ma fa afekai fo ile exposing o le media. Lea ua maua i sa ililinga le kako porkalami. E ku ile le kako media. Le poulea. E ku le le eise council o ku e lunga. Mai la le wata ngofi faile fautuanga le pale mia fa mai a fa apea ele fia lau afionga pile kulanga wai ai ave le o se ko complain the media council. Where is the media council? Oile lawyer media council. Oh my goodness. Apa wallo ya ka mangu so mai io le ko lua la fingo sango le. Ole misio. O le fesidi, who is the oile retired o requirements nga? E ka kaunga ye se fa masingo ua wa umi ona le otoe nga lui. Foi le retired malo mang malo. E ka kaunga ye ko kongu maselo ia wa lima kausanga o loia. Mai ia mangisi ngia kusikala ma ku nga kaka fapenga. Le nga ole Joas, ai manga kua ele ole Joas le fa desa pela mai er kula fongo. Ole media council. E ese me ka o le media council, ese le Joas. Saure le ia. A kuskusinga ke ba ki ai. O le malosi e le mafai le Joas o ka kali le malosi le sa mai i observe. Ja, ma vai tanto ye. O tine sila lan tanto le o mai ma Australia, mai ku pe fa kai o fa ka ko ofisa i Samoa. Ale Joas. Ja. Ai le ese media council. Lei ma se na me o ai la sia kia mi o pa a ma mi o kuskala pepelo ye fai. Oi. Ja, o fai ngo fie yo la ukari le ya kaua. A HRPP e saolo pelo. Ai moma. A sapua kiria. Oi. Kuso menga la we kongo se ka ko Samoa as long as e ke HRPP. Leanga o lai o onga lai kumu ko kongu kan ka fainga ruenga ia le ngai mea. So e ke kuskala loa ki ngalo kuluku me pelo. Po au kala ki kango e faku as long as e ke fale ngala audi. Kusa ia Samoa ia vaenga io okay. Bye bye. Ole me pito i leanga le o tupu nei te tonu wala fa ia. Ma ola o tu alalo ma e averka ko alalo fainga malo. Tasila le vaenga e sila ifo. Le ise media council a le o pepe lo kuma o le ngia la o fionga. Fa mai a e le fia i le mele o nga ave le o se complain the media council. Who? Where is the media council? Vai tatou ye. Lono winga e nga o nga fa apili le namu. Aya avakula le letter of complaint. Or au kuria ya le Joas le lo kero kia. Ni kio a ka lo ku le pe le media. Yes. Lai lo le ku le pe le se council fa ingi me. Vai ai who knows o ana plans. Le dawa. I think those are his plans. Why? Walanga o le moment to set up le media council ma mauku makulanga. Ele ko yaila se marusi anga fa pia. Yeah. Tulo ai nga control o marka malo. Mana tua mai. Ngakuri Samoa. Ele o se fako a mua le ngakuri ai se pale mia se media. Observer fo ina tuli na fasa. Nga wakule o e mana tua le taimi na fa ia la au fa ilo kule melia. Ai ko ila langa mai ele au fa video. O tau mana tua fo ile palota na te ne. Not this recent one. Na palo ko lua firu kasi. Le na to e fa ile fa nga palota sanganga. Maulolo ta vita.
to su e mai le tangata le video lea na kilia kulinga ese maulolo ole observe le sai nga makua kilia va vai lewo wa manino lewo mantua le leia lena fai to fai ele me ole lena to ipise la ko road show nga fai sanganga lena malanga jail HRPP fai le la to ava ai le ya makare fufuanga na manino ale tu la ia maulolo davita matuli ese ma faku la ese makuri ese la observe mai nga lewo ka ngoi fa mai ke ai su e me tatou ia tatou FBI sia tatou tourisi ma tatou vaenga ia to su e mai lan vaenga le la fa tuai o nga ko check mai le rungo tatou proclame ma wa va tutao nga mangingo ale vesenga ole fisidi ai se anga ko le o ai observe ai se anga ko le au sulu ai se do you know why ali atawa nga mo musu estele me lea langa ku e marko ko ofenga I ore kuro langa ofenga la yai savea nga makua mo musu a estele me nga makua ave fa pe ave koso fa kaka ai pe ole mele wala ko fa ye le fionga de parmia ma tua mo musu a observe koso fa kaka se kala maulolo ma meia ai sea wala nga ku ai o ya kulo wa le fionga ya savea sango marifa e ku ya la ko mele o tau sila la ile mo le porokiki le anga le fai mo o mai tau pai sila le anto nga kuri nga observe ai se ala le mena le fai ai se fufuanga na me saule ya vai dato ye alwa tu John Campbell tau fatara no pa mia taimo tsunami kuli kapongir fe ko ai lumbo foringa ko kikiu ki ai le morka malo ama wa video na misa matulanga se taimi oi ngamba kuwa I ngangu ye pale mia kapongir fe ko orang ka vale le fia kala ngo ai ai jang ko le kusing ngamia ai ja fe da chores ngai sing ko me fai chores Desember pesa na ole mau mo to choa tulo ele ma se na tala se choa oh my good boy talo fai wale longa se mea to te fa lau fa ia na le fa porkiki mai maule tunu o to wisi ai o leven down na kilia and I do believe e kai me o ko waso e maua o to yes enjoy yal to fa le nga mele na yai enjoy yal to fa le nga mele video de pe fa pe na play ya o to sila ai vai la to fa ya tu kapungi ro ka maro la nga le se leo ya vela va vai na te tau sisila la now en faina a yese leo le mele to fai fa le leo fa mo misa now let's watch o le winga leo te fai tua let's watch le ese reaction a kai kuskala la auli le mali toa ngam fa manging o le lei au fala fako ask kindly o le melea fa mo pe fenga ku uale ngai ku ual ngofanga ngai ku uala ngai le mafaina faile matu mai marela ko ava ku lunga le se download le atalia ona to avatu na to sila le aggressive or kamalo ya ola fa sa mo ngole o ngami aggressive sawa ai ke lo vo o ko ba fa en kai mi lenga nga fa pa mi e ku wole le office anga ese local kenge le fa sa fa ko ese nga kai mi nga ba fa ma la lo ku pa mi kai mi nga ai lo nga la me chas ya mo ko mga ko mga ari ko le nga e fa ma walunga ne tawa ua e amaya tonu wa leisi malosi anga o le fionga i le ri panemia
o lo ia nei o le alofa o se tangata e alofa kele e tau te le fai atu pe tau te sui ai fuala na fai unga man tūlanga sai ai pule asta fune i le lao lona sa ai e le se lau saunoanga ka fio lai pe a ngai loa fa mawalalo le ngā kai e mo ia langa fai langa kala ai tau te whafonga ai le anganga ai mai maue pe ana ioi nganga umanga fai aku whako ese mole maliela o fionga kai oi ia mako sulu oi ia la mako ia a fai au so se ia se o mako kampangi ai ko mai se avango ioi ai fai ia o mau si kaulanga o ngi yaso malie fo ilo fingalo ia ma o ke kaukingo ko le mengi o ke arua kwa ku sa o kala rela mai la mako le ko fai fo o afo so mako se fa ko se o ka ko we la fo o pule ma sa ni ero tatu wotunu e matala me uma ilea le lofa ia o le lofa ngai ke fa mole ainga e mamuru me uma fa mole va nga e fa mole ma liero finga ngalo ma foi langa live me la foi ir ficar ko fa kausi va aquele ali ale fionga de pale mia o le mai mo mai la ku ia io le live ia la foi la mai mo mai la ku isa u reactions ir ngi ya kai mi malea mala decision making mar fa ko me ta o le discretion o fa ko fa la inga o le tone o le leo le pale mia amasalo anga le fa mo le tone le ma fa ko se kai minga o ke longa le se me kupu a fa pela e fa ko se ko ele kali par mia o fe kau ilo la mele pisangi ai mele ye nga uma fa mai ia o sa lawon kango acknowledge o mele na fail te ni le ia na tango acknowledge foi le ia fa ia wa le fa ka ia le o ma wa ku ro fingalo e wa le la wa mai e ele se fa ko se nga me nga la nga ka kawanga e kari alo ia ele o kulo o le par mia mele sa wa ku ia oi aro winga le mati fa yetu eu inga se me vede ka fia ko fia fenga ngui mar ko fia ra poko ai a o me ko fa de to wa mai ai to vai mai ele fia asi ka ko ya ku se ka ko fa ra un po le al skai dia ku de pa le fa John Kemp me fero tsunami a le reaction ar kanga kanga ku skala le ka ku dia One question: where has all the tsunami money gone? That's at the heart of this confrontation between Samoa's Prime Minister Tuilaipa Aiono Lupe Soliai Sailele Malielengaoi and journalist John Campbell. Look, you cheated the Deputy Prime Minister and... We did not, Prime Minister. We did not. It's not the first time this question has been asked. Tangata Pasifika put it to the Prime Minister earlier this year when there were complaints about the slow response to housing needs. You don't seem to put your mind off to tsunami. It's no longer a newsworthy issue. So just where is the money and how much has Samoa received? John Campbell says Samoa received 152 million tala, whereas Samoa's Prime Minister says the money they've received is much less than that. Yeah, we'll go see Sila. A foi leu te fai tuai. It's all o le loto. Le ataua o le loto e le. Mana ia yo le vaenga le issue le. Toi fa sawa le issue le si tato pata matai. A le si e share mai tangata. Le issue le amale a o mau fo ma lo si o le fionga ia sa no malifa. Tai mila lea. Mana tu. O issue o me tau o vatu ia tou si le silai. Ele fo le me le o kango o le pale mia fai le fai unga fa pe. Mangola e le pale mia nga ke fai fai unga sa. E ma le pale mia nga ke fa nga longa maso. E ui ele sa. O le kilipilia, ta si le vaenga i se va fete na i sa ye fu observe na vai temi. Ia ma le sunga tu le pa o vem pale mia. Se ko va ku se ko fa fonga i mai mo el totele. John again. Savia Sanomalifa decides what's news in Samoa, and this time he's the headline. We're the people that's sort of bringing up this
stories about what the government is doing that we believe should not be doing, corruption if you want to call it. It seems as though we are being targeted. Sometimes The owner of the daily newspaper Samoa Observer says they're being targeted by the government because of their constant criticism of the ruling party. In the government, corruption is rife. I can assure you that. And what we do is just to uncover, to just tell, the truth, what's happening. And of course, the government is not very comfortable with that. Samoa's Prime Minister is not a fan of the paper or its owner, so much so he's pushing to fast-track the formation of a government-run media council to control what's news. If you go back and see the Observer for the last 6 months, you will see lots and lots and lots of apologies for misprint, misstatement, misinformation, misrepresentation. But we know that these apologies were very, very empty. Despite the Prime Minister's misgivings, Savia says his paper is about seeking the truth and informing the public, things he says are now at risk. I really cannot understand what this law is about. It seems to aim at doing away with criticism of government. And if you cannot criticize your government, what's the point in running a newspaper? What's the point in having a media? But fellow media owner Apulu Lance Polu, who runs Talamua Online, says it's now time to establish a media council to maintain standards. There must be some kind of a regulating body to regulate the information and the content that we are hit with every day, and especially our young children growing up. And you can see what will happen to this country in the next 10 to 15 years in terms of its culture, its language, and all the other relative issues if you let the media to be really run freely like that. Samoa's future is heavily reliant on tourism as its #1 export earner, hence the government sent it. Yeah. Wasisila le atau. Temi foi le ale na fasa temi tonu ale fese se inga fasa nga e kuda pole observer. Ole ese sengala. Ele ia lura auri sui e markura fongo. Mana tua ole fainga le na fa ese ia fasa tu le pole observer yana na ko kava na fatal noanga. Toi pasi ko faye ko inga markura fongo. E control yes. O tau sisila la sa moa i le wingo le whamtalanga le tau whai atu. E le whaunga i mea. Ai e lise le usui e se kura whongo sa moa. Whape u whai atu le pāre bia o le amatua tilo loe pasis tu la whono. E matua. Le isa ngā mea o le akau kia rua in other words o le akau kia rua i meinga pasi e kura e. Porque le ia kura whongo whai whole whai pui pui nga ia lumanga. Hai wa backfire o mga kura whongo. Pepa kura whongo le ula vea ia ngā wo ia. Te vi inga le fu. Wa pai fai kula fo. Le wa kai le le la va wo ya. E wala ngo ya, I can only talk. Esa o kula fo nga ya fai ha. Ia wa ngira. Le wa ve ya kamai. Kula fo le pisa i fo ngo, ia la fai. La fo ko le ve ya ngai, ko la ve ala ko. Ese lo ako vai ko kai bio fa kala ngar ko inga e oro le menga la ma fau e oro fa ko e ke lo la sauri pelo mo ingi no marco inga ma fau kai mira ngai di fiel maka kai mi fe lo maka lo pelo o mo ka pelo pa pa maka ya ma wa return na fi le ya dawa la dina ia lai tina ia fono toe malo ia sili ilei ia matou I marukau e mele ka kotina ia ele lo si vaenga sia o le ma fale inga le mate VIP mate shareholder le matou Italian restaurant le I le aluanga I Manurewa Botanic Garden fale inga pa ia musila yes ai what mat o te ile mama goso se sia la Samoa e kiriki me me orka activate me ka camera ya o laiva ina ma faitina inga ia fonkoe malo ye sili Samoa fonkoe marelo ye sili ya maisi
na le ta ua tua isi ai pe a walava ia ila ua ia to lua o le mema li ai o le loia sili e fai ngā ruenga ale malo a tangata ie mi o fatasi ma le loia sili ma o maitina o le mi o marka ika i marsui ka ika i o le ikuangai ia a fai fo o ni rato so tanga fa lo ia ia ele o iloa se fon ko iso ngolo ia o leilo o ia o lea por kiki ia ai o le fa tali pe fa pe o le na o mai fai se tangi ia mana nga o kua ia nga paka kua o le malanga leo mai ingi ia e sa mo se lo ia si le fai anka a foi no te fai do i wa te lo pole ale me le fai lo ia pe ma te lo pole fena malanga pe na o mai fa tasi ia por mea wa langa lai wa vai tatu ia iwe o le wingo la te tala ia talo sia ia po feo le tua o pata tua o lana fai ngā malanga mai ma a me kongu lava nge ia siaka ma whawhonga sa moa lea le inka ko whaike ke mengi a conflict of interest e whawhewhea la on kako whakokuenga lo ia siri pia whapele o mai la me ringa le tina sa moa ai lo o ke li vai awa tina sa moa ia lo ia siri ma whonkoe ai mai tina ma ngengu sila o le mela lea o le mele le foi ka concern le I fongi I forensic audit le foi nge o ngo le wa lu ku pesa mo ka ko kilo ka ko look forward ile fonga ile se di poki a ili so le a saule miska mo wa ku ngo o la ngo ki ka au sa mo a ke mo fo le sa nga al miska fa pe fo le nga ku ese la po ki ka sa mo mali mele conflict of interest o fikega inga fo le ngo masanginga so kanga o ko nga mera nga le fo ka tiki ko mele ku pumenga ai sa fe walinga nga polal masanginga ele ka kaua ngo le public places langa e kilo e kanga ka e interprete se kanga ka le ka upule ma kere fo kan ele se vai kanga ka ao ngela sa mo o le lava lo ia sili le lo ia sili na lava kai le kuangai ia fonkoe ai ko kupu pe fenga ai fiu ka ko fakarkali le nga lulu mai lo ia sili on ka ko foi le inga le fa ngafi ko inga foi le so kanga ba la laka ma fainga ngei le lenga ma fua o nga le kupu me sa mo o so kanga i o le atunu o tatou o le whaai tete ngata le ua iai nei o le whai ma se tau iai po o sotanga conflict of interest o le vaenga le ua matua lului nai le ami o tonu le anga e asa le whaiva ai le asa le masalo e fo isi nga ngō mai le ata lea e whaitina mai ai pe la e whai mele tau mawhitanga a fia me ma se tasi o whamsino sini o whamsino ngomolunga le ato. Yeah. Ole, this is so, ai mako wakua mea ia. Kesi mua media. O mako ngaruenga ia ka urea kungu. Leanga o lea kau ke i le vaenga o le whelau kua inga. Ma le vaenga fo i lele o whea kongu lea ka o koa i le ami o kongu isu enga o nge me ka o ami o kongu isu engei. Ai kusa ua mato leilo nei. E whako a pawale o se kaimi i roo wa aia kua i I think only in Samoa le atou. E tutupu ai nei mea o le ai mai petina mai eva mai se fale se kasi ia se se pale mia ma se fa masingo. A o le e iai keise sia lau mangu ia le fai. E o foi la to inga mele le wakava tu le saunoanga. Ina o mau lo fa matalanga i le vaenga le nga ai le lo ia sili nga po ma i a fongo koe. Nei. Wa se o kama fo fu i sa mo va tu lo fa fongo mo. E le o i le fainga tai tele mea. Fa tu i foi. E le o i le fainga kai. Ai monsieur la o mio kofi kai mile. Ele o ile le kaus le la to te feita o mai le la auli le mali e toa ona o le tau o lana tu ma te e nei mea.
ele o ile mafua inga ko ingo sia le fionga le pale mia o bakura i kemi ona ole upule fa mai o tangata e langa mea e tau mafa ai le ona mele ka kau ia la ko ka fili sa ngoa e nga mafai ko fai nga kengi mafai ko fai nga fa soa o le ai ur fa masingo nga ka su enga o le ami o ko a le ai filo mai fa pengi o ko ato sisi la tu ye a winga la no ta fai atu o le fai nga ka ia o ngi ko inga tu langa fa pea yes ele te le tina le sisi la tu leta me lai post sirunga ma me lai public irunga ato sisi la para como ka mai ka ko me lai fai ia ato vai ia la kule si ku reka mai rua vai pia fe ka ule mangingo la sisi la il fa masingo yo ko sisi la mai ele ora me ele ala inga ko le fia ma tou feita mai pe a ma tala noa antu sa idinga le mi ko nga ko feika le fa mai ole a ma le ai se fai fola a sau ngi langi ungongi fa masingonga e milionga mo nga kupule su ye fia me ia kulo milionga mo nga kupule su ye fia me la audir mari ko ai a fa yor ko inga sa fa inga le sa fa mai ye fa masingo ma fia me e feo lolo pe anga fa pe o lai tina mai o se tina corporate le malo ya le se me ai le se fa ngai menga le se fa ina le anga sa o yu kai vai lima te mi foi lenda malanga ko i sinda i Samoa na fengare ngale ai ma pale mia fa masingo o a uma kanga ka sai nga fo fikalai because it's a government function ai o no tu ai nga me fa pe nei wo i fale mangofo ai ma fai tu ai nga home dinner ia a ole serang ole fale le makenga kulo ele o ko ngi angelu don't even awo ko ke mai mako fa pe mai ava ku fa ku nga ya o ko no ele o ko ngi angelu ai ole mato fa tu tuanga ona ole na wa kulo ole nga o ko se e o fili o ko ole mo kala fia me vayala ya vale ai pe mai fo se kula fo ko po se code of ethics fa pusingo ele fainga nga minko papia ana o vatulu ana ya sila e nga fo itulu e nga langa ngai le nga ole nai a fo ole ai hala le mafuali ia wa fa msinga you know ole tu ele fa pe fo te fa ya tu le atawa amea ola fo ia ila umaka up I have prepared the best le wo fa ya tu Samoa mo ko fa fonga mai la umaka up e u gele ro ke ale ang fa nga ko sirfia wa le o se matau o la ua matua i e ina uma mea uma. La ua i inga. E o i kama si o ko finge makua le fai mai upu matala. Le na fai mai eitara fa atupu. E o kama si o ko finge le. La ua uma ma fai mako affidavit. We all agree e fai the DNA. We all. Ko si bai sila. Le ua fai awa nga me o ke whaeloa ngā ku ngā helengi mea kau lawa ka ngoa mangingo langa o lawa makua i o malie a koa o malie fo inga ia saingi affidavit e o ilang kama lao e ui lei a tau e lang ngona i o tatino le tūlanga le whetau i o nei mea ai o le a makua o fia se isa i liera mi o kong sa o le lei Lai. Ma o ko pu mele ka palo mai kule. Lenga. Pa mai mo ko suanga mo mi fa pena. Awa le se me fa pena. Ele to yai ne me fa pena oni tau suanga. Ma le si va ngo ki fifia. Se isu e mai lo ainga. Le ngo upu ai makala. Se isu e mai la lo ainga le wo fa ko e puro. Ia e vili lo ke inga e ka ua mai Brisbane. Po o ai tangata. Le wo uma ngo su e ainga i Brisbane. La ngo le nga ka ua mai Brisbane. Ia e vili ia i oifo e mori mauru melea. E oifo e vifongi wha mau maunga no melea. Ale wo fo yetu. Ole a ka kousu e leanga o au ke kau kala su e ngole a mio kongu. I must walk the talk. E wo fek. Ai nga o wha akali de kaimisao. O re kaimisao leanga o ke le i wha akua kua inga se longo. With due respect, o ke le i wha akua kua inga nga ia. O le winga la ua whea i le mea lea.
le ua makua ave uma iai o me uma mo mia la ua ka oko I lima o le vahenga su e malu le malu wa ave uma iai ke of ele hei fo ngi me o ngi video ka ngi fu mangi me ave uma me ngi kiria mangingu o upu makala ma me uma le la fakati mai oi ala ngol ko ko le ngo ba ku la kai we ko nga fa pu nga o so nga limongi o ko le pa ma mo wa pe o ka nga me fa nga ia nga kala o pe o ka pe ko ya iso loa la fa ya tu la dala wa tu lo e uma lore sa ilinga le ami ko ngor melia o fa ali longa wa o ke fa ku la kala fa fonga le tu God is my witness okay mang ma lore melia se ivanga nga ua ku wai po vir case le ma upu mangia mangkula uma lela u fayatu o ke ngau lava ia o ile o nga e ala wai le fainga le DNA I'm ready uma foi ngaf sokai le fainga me uma ko ya o fai mai la ngol hele ia uma ia le e le fai mai ia le ora fam singonga ai a uma lo le melea o fai fa maungia ngai mama uma ai makala o ke fa sanga ku ya ke o limon le wo fa okay I have all your videos I have everything okay fa sanga ku ya oi okay le ala okay fa sanga okay ke ole ama ku yo pule lo loko ma o wingu le on sai e o ya kala le fi ku ia ngai fa ku sa ma ye lo fa le it's okay ai e ka ke kawa I kingi le mele ai se yo fa sanga mua se fa mua I le si va nga sia ya on ka ko wa I lo la ia ya nga e sa mi le wala nga makau fo le plead not guilty le ka ile lau fa mo ko ka be fo le mo kala ula ya lau fa mo no ka kala ula fa ko nga ku le wala nga ku le pero wa makanga nga min mele fa pe ya nga me kala ora o me ka ke kali ya a foi la na lo te fai tu a fai sa mo to te sila mai o ka ula mo sa ilinga ke le ako ko ai kai mo ke kai fale se ko lo se fa nga we kai mo ele o se angil ai aka ko wolo e su e fa maungi mala mi ko yo la me la usa we ka su engi nga me pe a fai o ke lo ngo wola se ola ngale ioi le yai nga me a fai mo I nga me ko ke fai mai la nga ki sa se ilinga mi ko pe a fai mo inga kala but o ke nga lue pungo wa I ko sile fa mo nga le ku re por kala mengi this is why your mafa so mali atua is the most watched and the top program e ka kongu mai sa mo ma la la ai se le nga sila fia le ku fa marwinga o le o langa o kanga I fa ya ele o ma wangi angel iyo ale ofat ai o mai fa ngi kala ula ngi meia e ko ke kala ula kulepa e ke kala ula ngi meia ia ko ke kala ula tulo e faingi ko suanga I mea ia e koe whanga ngau ia ko whangau ko ke kala sua I ngā mea o me ingosia ma mea makanga se vai mea apa tulo no ke lo balanga nga pauanga vai ngau te lo tango fia le tūlanga o le suenga ai ono le manatu fa soa lau tele a faila o le mele le usa ngoi ngai fa mai ele o kalaula ya wa lo plead not guilty e ulala a fa ku ngela ku lo nga fa nga so wa finga ma so ngi kalaula nga kala o le sika kale o matua yo fa tali le ya le ado lo fa matua yo fa tali le teme te tonu o Samoa ma o ele protu ma o te vatu la ulu ile utala le nei ati oi ia e alu e su tonu mai po ai ngai Brisbane po ai yes I have a lot of family ke ko ke lo e le o utala no nei o mai lo ai le la o makua kilo ai e ai le mai ka ia so ia le ato ya la ka wa ko puro e ai le mai tai ma to sa tu paitea na matua yo faia fo yo kanga ko fo ile olona to lu ke yo kulepa le ava fo yo au ke le kami o ke la kusa a su e a me le o te mawa o e ke kare ke kuor mele e te tu lai fo mo o ile famisi no ngal mele ia e makua ka penga pe a fo yo ele balanga you know o kar ngomo mo ya o e
I lau kau whaaleanga lea ai e whako ese, ma e whamailanga o loko o lua, o re keo kula epa. Ta sia tanga le kau iro mahofo, ai ngā whako ese mua. Ai alu suatanga o re vatele o e foi lea ua e toi oso, e toi fatu lava tala nei. Ia e makua ka penga alu le lei e avengi au wha maunianga, alu e fisosoangi le keisi le whai. Alu fisosoangi. Iyo. E te sila fia ile me tupu ia oe male ainga langa o lai mamalu whainga mapulenga wha pe tono le tatu nuu i sat paitea. Ia, ai wha maru nua ku ka kere ainga. O me muanga ia wha mangingu, ka kere au ke fia ainga mai fua ke au ka kere ainga. E ye yo teito te ainga, ai tele ainga mai e tea. E a wha pe o ele nā le iei le. O e lo whetu. Ka koe sa o le pese a si veva i ngā walesi. Koutu luma. E re ko ye se ko e pe ko mele. Tato wo sa ilile. Tato wo. Sa ilile a Milton. Le anga e mata nga. Tau te le loa langona. O ke whawhikaia le atau. O te whawhitai a ona o le atua. Uola i lo loko. Le ala ngā ko ke sisila mai ai. E mua au a mea uma o ke whaia i le anga le leo le atua. Le anga le ai le akua e ola i lo loko. Ai wa leva ngo whaakangaka ri karinga o ngimea. Wa leva no whaale tino le talinga o tōtala. Ia. Le anga sa o wola mai se ainga na o wola mai se o langa. Le atu. Alo whatu. Lo e le whapeo ki karangoa o te asisi ku le fuso ko whawhewhe. Malama lo ainga i lau lii. Malama i le mea na fufua. No wola i ainga i kau le au kau pongo. Wola i leo. Isi o langa, that's the environment ngo wola i. So violence is not new to me. So au ke wha mole aku mo wha mole mo koe wha mole aku. Wha mole au lava tutu o mai tau wha awhiwhi mai a te au tino, please. Please, langa ole. That was the way I was raised. Yeah. Malama uma le au laudi I le ainga I laudi. Malama. O tangata pito I ula vavale a ionu. Ya. Ai malama le ai. La fo ia I Samoa, lai tio neo lai ai. Iyo. Lai ai lai ola fiola o kamaki fo lai fiola o nga o faya ko ala kakala ai me kukupu. Ai. E vili mai le ataua mafai mai ola utala lea. Ai ai ngi o ko lo faya kia. Awa. Awa nge yei se mea ngā se ka kou whaasusuru ke riso i ngai kangaka. Vai au kari e whairo ai. Ka kou whaasusuru i ai Yesu ke riso. O lo o koa whaalea nganga ro loko. Eo. Ai, o kala ma mea ia la kou ke whaia. E o kala e vevesi ai. E a taua. Marora msa. Kuloua. O re suenga foi o e puro kuia i Niusila i le se mea whainga ka. Tulou. Hey, lo te whaatala no atu because ekele you have no idea lau me leanga le ke whaia. O re suenga o e malo o aruaku le hotel le ngai ki ai. E le se mea whainga tā. Ai au vai aku fo I le melenga e sau whai mai mauto o tō. Ia o ai se singa ke whiamanga ia o e ke mai. Le winga lana, a o te whai atu o le fuafua o lau tala noa I lo malosi. O lea fo I le ao ngā e te soona palo I lo ngutu, ai te ua mau ai se si whakua, ai mo mele atau. Ai se a e tōna malo te le ai ma soona whaina tala le mawhauwhau, ma tala whaatupu e te whaia. Ai e te ua mai mau ai ma vave sola ai o e mare nei o langa. Awa e le skanga kai roko ai aru e kurianga me whare pui pui. Ai ua whaamuka loa ma o e ia ma lo whai so o le mea. E nano whai atu. O le a le ao ngā o le nā mea. Ai e ke le o ku e sa ili se ami o tonu, e le se ami o kongo e ana o I loa o tau iai se ngā ami o kongo o ngā mea. E te ilo oi, e alo whangia oi pe o ngā alo whangia umat pokarame ma ua. A le ke ilo e kanga kai de, wai vai le au whaingo tangata e mai moa, mata e alo whangia. Ai leanga o le tau tuli le ami o tonu. Ai pean o whai atu fu. O tala ua o lava I leo o onga.
Ola o kalonga le eto. Faafetai le tua faafetai fo isi utama fa le nganga. Aua o aso uma. E fa malo si awa mse ya umse ko. Ele fa ngofie fo ine me se utolu. Eyo. O tala tangata ele vaia, ele lea, ele mo. Aikinga. Eyo. Moila. Ya maisi tangata ya lua o faiso wantofu. Pe no fe tu le tala le fo ma i o fa to fa manino. Le fionga la au no fusia ai ono Dr. Fanafi. Ola na sau noanga le na fai. O lou fai so oa o se mea e le moi. E ongo a vea ma mea moi aso murimuriangi. Mai. O lou fai so oa o se mea e le sao. E ono a vea ma mea sao aso murimuri. O na le winga o fa makalanga. Pe inga sau mua fai ngā kala asivaenga sia. Fai mai ia kia uia o fatulo tolua rubbish, you know. You've been with me all this time. Ma mea uma ngai roe me mau singi me ngā ngofoi ma mea yere keinge mga. Fai pea. Oso mai malea mai upuroku. Sau maleli i upo olea. Sau. Wakau fai sau uma o fapea. We. Wa veari e pe ka ke faale yango iai. Iyo. Me wa kiri. Afa ma me pe wa ti na pe ya la ya na so se por kala me la ya na te ale u ta ule ngo. O ta to vaila ta to ye. E o fo isi utina, se utama, o maliu se ukama. A se sila o to le o ngau. A o kanga kai fie fai kala kukui fai kala o ngang kadielia. E fai le talafatu o na talielia. O tatu vai. Whawhikai a o lea kua o la ukala lea le ataua. A yeise me whawhikai langa e le oa use angi. Ai o la ukakalo a le atua ia so uma o lo uola. Ia pui lo loko. Maro. Pui lo loko mai ngai mea. O kangi fo i lea kua maku uiai. A le o sauri kaimi a le atua. A le o saulonga kaimi. Au mai fo i male avangoa. O la fo i le talo. Ia tau i le tini le mato mtau. Maro. Ia suni ia tau le tini. Mai o lo unau ta inga o ai lava e toi tau tala i ai tua patatua o le mele nei. E kofu ma fo i le whatuipu. Ia, o la talo fo i na ia iei le ami o tonu i fina ngalo e o le a lipo inga la umakau. O la utatalo ma la ufa atau wanau fo i e o lo so ina la umata upu. O te le toi loa pe o toi eise avanoa o le lava o ni mau. O ke le o iloa a te walu la o toi whaarongonongo tunga i tūlanga foi lele whapea mai ua le lava ni mau. Ia, ona o iloa ai lea. O lo o te le ale vai o le povi o lo i tutonu i tūlanga o sairinga o mene. Mo. Ia. Ia, ai malo ram sai kako whapoko ele ko e whakawinga manmanguia ia me omo ka ki e konga whapasingonga. Ai pesi o le ngang kalama wa foi ngei o nga o mea lava ngei o le whai kala foi e nga whaila ia lea o nga peila ele pera ko kala sua foi le pengi mea pila pengi mea ula ai ingo wo le wo whapasingonga luka ai sa mo i ele i o whapasingonga kai ngai mo ka mo ia pe interesting foi le ka ko ngela subalu ai waku mala ko submission for le posera ko karakusia le me wa ke ka ko me resi me ke ele ka mo kala ula ya si vangala nga mo na mo ele se por kala na mo vale uyo le tawa I would just leave it la le se va nga la walo ia ai na au ta fa yo ngona afia le ngo fa so ko ai mesia fa le sau o mea le li mai le e o te vai atu o le ingi usila o le o te lo fo i lo tau le te no fo ile na pu e mai e tanga tale lo wata msen mai ta kai ngo fi ai pe no fa atu o le a o le tau ia i le tino God is my witness
o ke le kau ia o ko le kingo ele o le kingo ele o le malosi ai ka ko sulu fanga ia le nganga pa ia o le tu po ai o ka ko e ka di sa o ile nganga pa ia po ai fo yo ka ko e si la fia ile nganga pa ia mo ngi loko ka ko bo ia a vai o le tu ile me lilo a vai o lo nganga pa ia o le fa maungi ka ko sulu fanga ia ka ko bo ia ka kiri o ka ke asima ia ya o lo lava ia me ai mani nei se le ni so so dia tu pe fa pe o ia mo mi se so so ya fa ta ia tu il tato wa te lo fo yo le tau lunga le proclame le tau wa o la fa vitai after fa to ai tato wo ma pa fa ta ia te o to wo lo to filfili tau tato te talo fa ta si mo le nei proclame fa ta i feo yo tala le I need your prayers leanga o le ua kako o le kai mi whainga ka. Nei te utatou whapea o le tu o le malo o le tatou o le whariseu le ai. Manga kua o le amakanga ia whaakuru malo ia sa o le parmia. So there's more big things to come and challenging. O le kula i o le fionga lau le mali e toa malana ka pene tama le fast. E le o le maunga kele le anga kako kam whaiai. O le maunga kele. O le se i o le a. O le maunga kele ranga. Era la kako, e o kako ia whakasi, la a mata o na sou le vasa. Mo mia ngi koa o ngā ruenga. E mo mia o tau, te talo mai mo le tātou wa porkalame. Te talo mai fo i mora mahasao ngā le mu. Le anga iei tangata, e le mawhaia loa o na lavatia le sailinga o le amio tonu, ta aro le tino, ta aro le kinga. A wa pe o lautal e loto a lea e o e tuli whaasalanga. Pe loto a ilea a la ua. Mai whela o e meren kupu meskamiki Amerika foi lea. La ua po lea ma lea raka ko koe whiika ma le whekangisi ma lea. Wa masa ali po vai walu iai. Walu ia ka mo Kurt o e whirungor kamiki. Walu Charlie Kurt. La ua karie ka ngakaya ngai whiika ilonga voice. O ai foi sisi ko esa o fa au po longa ko lua. It will never be the same again. A ole leanga nga mo me ko pulpule ngar fili. E mo ia po lea. Ai e fa se le mutu ai mau i moto ai. E onga fia le fa mai la wole ai me sidia wo ki ai. E sidia wo fa pena. O le talo. Talo foi mo saunga le mu o ma ua. Ai me se fo. O tato uma. Ya me se o tato le fionga le pa le mia malana ka peneta. Ai me se for saunga le mu o nei malu le malo o lo fea ngai mar sailinga le amio tonu i Samoa. Iyo, e ai, you know, e le onge Samoa o ka se wha maongi o isi leo le iai. Mo mori aku lau wha malo, mara wha fitai. Ia, tūlanga le nei vanga fo o le fiafi. Ia, o le ua wha elo ma wa ayu tamarisunga le atau. Tai fo i le tau mai monga siel tatou wa prokalame. Le fui vanga o le fiafi. O le paku mai ka makua, makua ngai kinga. Se vi foi lunga le ma fa malo fa ai fa si foi le ma fa malo fa mole lava o le afine o lunga tongia le alo o si uso ya mau causa mau. Ia e Maria la kama. O na yona alo ia, o si ona alo le o fa ai va ai ipu ku sili ka bagiki. So kinga. Ja? So kinga. Alla lo kau karasa o soni. Ia 6 a silia o tama taile Gwendolyn. Ia, me se foi ia o le la pepe ia baby colony. Ia, ale ia lo sunga ia le ia ka mai ke lo ele se senga le ka mai o mau mal fritua. O le ta mai o le fritua o le ta mai open lau tele i fafo. Ai ole ta mai o mau ole ta mai fa lilo. E wa ulo lilo. Ya, fa tai le tua ona ole tausinga le leo na yo lualo. Ya. Ole silio me uma. Se eva ko ela ukala leo ke fa kai le uso. Fa tai ya mauso se tai mi lava. O te vilie tuai pe mate fa soa. Fa kwa uma kolopu ka me ki le aonga. Fa kwa uma nga piki ka me ki o le aonga.
po o fea ta o ye ta fao ai ma fe ro ye ma fe ka ai lo ai me ka le ma fai o nga sasi mau de pikinga o ka miki ia e vai foi le sa rola ia fai vai va mai lana e vanga o fale ho a lai fai vai nga lona le vai pikinga o fana ma le si vai nga wo ma pa anga uma ma fans le to te silatu alua nga yo to pela e maro to wanga le nanga ye sa ma ria nga le so ma la le wingo lo tala a ko si sila ku la u ma le por ka kiki la le ku le nga le aonga le avenga le aonga lo no winga o lo fa o nga te tau fo lo to wanga le ya ko lo fa mo ko wanga le o se mika le nga e kaunga vaku fa la uitele e le pe o isi tanga ta fu e vaku ala o mai e vai mai la fa ka wa fikusi la le o nga soro ka miki ala fa ye levi ala to te vai tu ia ore si taimor miki afu ale o mau e vai as ke le lo anga fa ko miki afu aka mamisa ma ne wori o producer le e fa tu e ave uma mele le fa tua ai ko ke ro iki ama wa e kasi mi ke fu ai lima mi ke fu kusa le langu mango ai si menga e ring fa penga ka o le hale tu langa le o se va en e fa ngo fiena i lo e fa tu maulea le o wa fo fa nga e kusa se ko nga fo la onga ko e fa o nga ko mama kusa ko nga ko ia le na le ai wo longa ma fuanga le tu ia e le fare tua le ofudea e faingo fie ia no ulo kuso se fai longa o se fai longa po fera mare ai no fa pingi fama o fa pingi fama ia alo fa tu bole uso ai me se foi congratulations se o fine Gwendolyn ia me se foi na yo walo uma ia mo le tūlanga fo i o tau mawhainga o lela whasifo re nei tūsanga ka ia ua mauvai manai ia bore mea o le taimi o e a onga e te le itu i lunga e te alu e foi lele pela e whaura o e a lea la ua whana wina e se ta masa le tu i lunga se a whawhine ua tu i lunga maua kua kwa e mai ia mau alo ki whanongo e leise e vanga maungangi le ngoloanga e peia koma mo le sira fiel tato tunu e umal tato pokarame e leise vanga maulena meli men neima manatu lei e lo failo mai ata u e fa sisila i luma i le tunu e le ngila e vanga ngai e lo no winga a uma lo tato tuta jai ia oro ko ka fa o ngi ko ya sisinga ia ana wa va tur fase silanga maleva mar falo alo eleise vanga mar fale ona nei ele foi se midnight with eleise wine and dines eleise red wine and dines tonight my foi manatu io ele la fa ilo mai ia le kai le nga yuso ai pisinga nge tanto fase silanga fai ula ole alo matama fanau apu ile fasale le anga fasisilanga mo alo ma tapa fanau o le fio ango o popua i le fasale le anga o lo papa au kila ni nei fa pea e talo sangantu ma le nga ka fa alo tele lo to pa ia e fia fia se tato feilo inga i le aso to na i o le vai aso fou lua sumarivo novema i le i tu lais fulmaritasi le taiao o no foanga o lo ta ui lalo sa vali o le file muhol e whakasa wei mouth ui e rakalaka ila ui kamana i o le address le nau tu ina tulunga talo sia le aso ia tai manuia atu e le atua lo o tau soifua i le lange ma le soifua maua whawhitai Reverend Apira Amo Tufunga o le alifa uminga o le afa a wa of soani pe se talu telu ia le na o ia of soani ia o le isia of soani o le fionga e pe se ta ala esekia sugarti a kono le avasa ofisa ia ma le fionga ia taala ailoilo apeuta fasipa kirifi ia ma le sugarti a kono olo moe mausu esekia kirifi monisi va mjalanga fa so tai le mamea le lua i sua
i le mobili ua tuu inatu i luma. Ia. Ia, ta ua tātou whaasisilanga lea ia tu e watu fo i taiao, matalatu taiao. O le asofaraile a taiao o le ato e watu mainisi o tātou whaasisilanga. E pei o le tātou posiva mo whale la tai le asoto nai. E pei o le posiva po le fia night with the safotu au lakapi i le out. Ai mai se fo i mo tātou i vaimoso. Ai mo re fiafi. Ia, le ataua, ia maro whatou waa, ma whatou whātou. Whailua i le taiao, oi koe kasia. More koe kasi mo ia lea. Misa vi foi lunga o tātou no foanga ia mo tātou ia fisili mai tātou merchandise foi lea lena jumpers al tau te ia ema le sa available mo mele pone ia le ua tu ina tu lunga o tātou no foanga ia le a maua hai le mitiafu o le pulou o le ie faitanga ma le jumpers ale tātou tau te ia ema si fo le toa Samoa mo o tau Jevic Island Taste Food Truck i Leono Tasifa, Ballarat Road, ia e Vitolia, ia mai i le lima i da fiafi se furul po i le aso lulu anga i le aso to nai. O lisi no fuanga le tātou whare o loa ale Tanavina Island Style, lua li matasi Frontier Avenue, ia i Leverton. Ia o le tātou whare o loa le na. No fonga nai lua ia e te sua tiai o na whaamalu lua tua foi mai ia o le mosi taimi tau te whelo iai. Tātou whilai la so te au, tō whaina whasoifo.